kumaida mai ga warwo not kumaida mai ga warwo big panan tolu like da big sudan da like da me dizerwagi kube terbiagi dizogaragi begu terbiagi. Hello and welcome. Wecha Kingmot and Ajak Chiengkou. And to those who will be mixing languages here. I'm Ajak Chiengkou, but mainly we'll be speaking in Dinka as per now. But we may end up actually mixing languages. I know a lot of people follow this page, and the most important thing that we just want to address is the cultural differences, and we choose to speak in Dinka today, but we are going to do another show in coming days to speak in English as something that will bring everybody, especially all South Sudanese, to have the understanding of what are the challenges and cultural challenges that we face in Australia, and what do we need in the next 10 years as people in this country. So I'm sorry to those who will get this show later who cannot understand Dinka. I'm joined by Dr. Ajak. Dr. Ajak got a big CV, a young person with a very huge CV, as I've mentioned, and I will give you just a chance to read about him later or in the writing that I put down there. He's an engineer by profession, and a lot of things can go there. He's, again, an animator. So the list is long. So we can move to cover ping ran to Antony, Dr. Ajak Duany Ajak, Dr. Ajak ran to ko winto ba ita na ke lu ko mu ke be wa jamane ke ko li ke de chen yena to ke ran to ko win nan ka pia win loy ke ne bia na community ku jala ka win to ke ye ka loy win ter ke yena ran ti kan lu ba ita na pa na Victoria ku job jal job la Western Australia ne ka to ten ke ka win loy rot ke yen ka be wo ka jam e kieng ku i tie de kieng ja ga ran to ko win promoted the tong jieng ya ku ka ye believe to nong en ko win 5 years ago. Remember his a video jam en ke chol pa ke jieng i tie de tong jieng pa na ir. You can get your PhD, but you will always be proud of your culture. Dr. Ajak Nchalor or Jalwel Tong the Biping. Yeah, in challenge David and Hodian Quacha Mot na pink and take a piatare Kuyena showed why follow call you Mping ko one sentiment. yen we chagamot we mon jang ping tong jiang ku junu pi ne yada nya no ko ja ping tong jiang no chu chu loi wa go men Equatoria go ka te to ale tong jiang so tong ka te ke e to chot te ke cha le ya jam yen we chagamot ku we chakle David Ajang Deng erin chalwelan ka jang do nya jak ane men junu Sudan ku ane men jiang ku jak kiran che tong da chot ke ja het a chan pyo la yum ba bi jam wan odian ku bu le ngong jiang ko ka da le chang da ku yong yen tia yen ke bi wo kre ro win chale je ina ja ki china bai ku yin le yo ni team do kan kin go lo ni jam ke twen la ba kol wel we odian ya ja ko war cho la ja ken go pyo la yum ba bi jam show de ala pyo yum lo lo ya ja ye ran ni chen on gul wo Victoria cái tông giang e tom to ku ken ben nya la ke ken ni bu kwan chu ke man ya kwan chu ka ri de ko ping radi ku ye ne ran chro gam ga kwan chu ga de chot se ke da de ro in wani team du volunteers kun chro gam a che to ka ba je ne cha lo ina jak ku ke di ga le ko bi ya ping ngodu ku na kulda le benelwel pe ka belwel le kinale baba ne kul kaya ka lo yiwe ka wi ka ko yiwe ka kon
ran cha lok ran cha ben trong hin ku cha ben ku nyu to ko e confident nyu da de jeng nang confident no loy woni team do ko ju cha cha ko lori lekin ko ju cha chin ka pi den a cha war a te ke trong ko ke junu pin ku ka te ke trong ran cha pin no ben le che ni na la balwel capacity dia na jang dwan la balwel yen mo ko tinelon pet na le ko buri yo nong nyan tin to kan yi ne chola joya cái yi we e cher ko korea lakini pire ran a cha ya ko na bijal to ko ran bi to ka bijal be to kul den da kun kula cha kan riang a cha ya don e ko te ko le we jiang có lo yen ya cha le cha no ko wi cha tin an no ko cha lo lo ka ke ya da e ka ka ha pya ka ya we en ke ko kor ku kan ku en ka pya bi ato bi online ka chira ka so wa jagin cha le a pya to acknowledge we ko ju che golon mi kero ka to kul mi ka ken ko be ping to gi de na le Ato, ra ga man ka be ka be bu ka ting up that tracking but you ato, start with those children and I thought it was really great mi ka be ka duo ku je la ran on a wheelchair kwa cha be lo li ta di da jak but alle ba ato, knowledge we jing they are doing very well. Achi man, tung man that ran very committed at it. Ito an kadi don achi ran to bula tawa yet. very Uh, good he don't need me to mention him always, but he knows his work is the one. Iran Cherwai ke by blood, but he's the one now Queen Cake. yeah I went and a chilo war pe tikro chakalo yo. I was with them. yeah I will. Baba they know okay, kuka midfield, and they're doing well. The second school. I very doing good yep. I tell my very pep. good yen ka yu ka ni na jak so yen e pya ba gol yen ni a chan purta che da yo ku chow do na ko ju yo ku ko bi ko ke da ya da bi ni e ku do che union ku do e ba community so role the media man e itia kwa o yela ro kayin so bi na legiti so can e pya ba knowledge ku ba le la ke pya to ke loy so don't any touch people heart I think elon pet aware kok vi kok loy ko ke I think um, Hey, hey, no pet. Hey, in Doctor Jaguar Vijala Buroda. First of all, can go take all what to cool. Walk first. Hey, can because it's in the page. Akwe nguki yekda kira chot anang kira chot na akwe headphone. Ini adi la bil dia bildu ay okay ke chat ke microphone ay wa bildu. Lo ay wa that's it. bil dia okay Yena nang mm because page ay ayeram te yi ko kwancho ku first of all inspiration mm ka tar kan ngor because majority mi to Kenya ma mm yerano yo cheke chedong we yeraro yo mm dong we ku na jalo cheman document ka bebe until PhD man tin mm ku leken met ku la on gol was to kulegak 1989 woke lo watar wakin tar jan woke ker mabiyor ngoy nom ku lo ku pur ku tine ne on ku bogo eye ma na yen ran mo ku PhD chugumon ku gumara gudben ban beto ke kemich a good ben pir jal bi yo man pito in Australia. Many young people will not agree because I think nang challenges yo ke naman ka go lwel ku lwel yen ye tok pir ke che yo kon jalo na ko ti ka kan jal encourage ko wona eyen is when ye wel wel ku lwel atiti e chubede eyen in ta leja ja ke wer pet ba buwan nim do chen chan a chi no do chen ba tin se goli na tin ka chin ke yi ngot to twen en a tin de chin te tin ku yi tin kri ra ret ka ti yo ni nam tu nga yi yo ko kor ei we ko ping wa ke gol tu kulwa na ja ko ke tir ku tok I can remember na china bara jo ake na kale kin nyin konon ga mit e tir ku to ka chatin ku ka ja ke ben ka yarian so na no mi sa ga la tin so sudan ka yarian ka kon ba picture so ku anong thau to gak ane chi ane lo alon yang gola bay gola dong ga go to kul gol yo ajal kuy ke na to kul ga ke ne ko liyo ajal kuy nyin pel ma biudi jalam ni but kol en ga ko ne liyo
kol nyange chilewa yi makweno kuri chol panan yi ake to kol nyang ake awon to kol nyang on jol gag le ke kol nyange le belie kaga jal bile late yen so na chi tu kulio go la ku yin por ku la patile ke kene patile yela ko re ti me to we wet ka ku ka chin to sine ke chol mio to ke chi chil non chol mio to sine re ti ma biuru ngol luksin go ya tim de ne le ka bi go le na chan tim ko ka chil del ku ka chin Ethiopia go ku pur ke ro ja lo mi adu na pa che ke ye na bar ku ba bene tim chi ku kan wa kin be du ku ka chai ni ne lu ke ya ru pi so cái lối na nong pul to in roin ku tik bo go le pul to roin ku lo to long ti by the time bin gam de ke ri eri ko bin ko ma yom ku bar ku nyoje o ye da chu blo ya abu awan gan ti jal bi jal on chi pen jala ru ba ben ko ni be lakin I don't want to talk ko da kin ko bi cho pel to cool kere ro by then ni na jaka na ye ga to jang chana na gol de to jang 1986 a letter ka to jang a kene ware dur pol ko dur chola to nyang we wo ko gar to jang ku chola ngelit ke tin to jang la ti ye ni to jang tin one a kene te bu chore re la te tangin dai bu kene ba brier a chan ke ko chot tin penya chore ke jal be a pyo a kam tin na nong le te ko na chol ka ki yi kri za te la tung kan ba ka lo ko ma to kam yi ep kan pi ai la tung ka dia a chan wo ko ke gar to jang ine berngwen lakin in berngwen ngi chola chebe ala ka patile ten ko na jali lo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go lo do ke kwenda go ga cha pin kwen go 1 2 3 4 para net yen yen so ke kar bal wele tong ram tine ke jala ben kedit ay anong ko leng lit yen di fine ran kwen en buwar I chol jim ron ay wele success e tin cha kwet incrementally ke tine kule ku ke tine kule ku ke tine kule ke kai lo kwet era lo chiran wa yuti ayu guri tok ab jala ben ke ne chok ku ber lo chok wo cha tong gol ke get de ka ti on gol ke wo mi da ka ko aya wo en ke foundation ni na jak alar kon be ka ngari lar ma kwat on jala lo ma kwat go tu kulda jal yow to jal nyano ni chol bile mak jel ta burai lar wa jala ma kwat tu kul ma kwat jal yow to na lar ma kwat ke ye nan yo tu kul ke chubal arama yuba nom tinu tan ke ba nyi an bo wana secret ti chen ko to jeng ana bo la ta ku bi ko gat ke ka chikin ne ba nyi ya nyi de ka tiang ko pinga dia kanong ran den chol gadang manyang dit ka jel pyo mi ara he ku jel wala yin a jaga tiang yila ko no ko rum den wuti ya dia tia an ba la ba du liet ka ti ka bu kwet ina jak aba ba ben mading na jel ko jor ku le pala ta kan tri aran chlo du mo kul jel we log jal ku pe ke den on na ja tom ri ata ki ri ku bel la re ke pe du ne ku la tom lok chat so ane tri ar ba lo du mo ku la tom lok chat ko ne be na la ben ko yumi ke ke jor o ku ya lar mading ku we la ga pot chok ran ci jab lok ben yal ku we ci lo we ci tori yen et ku le na ja ka jala kwan chu ga ya ro ri nge be la an before ban ben nan ben mading bu be ber mading ba then into wo be de na ban yin pe la bala ro ka wa ja ko ka ni yin ti le yin jal ko la wa no bala ro ka wa ja tong yi la pi ke kulon yan to yan be to yan wo be to yan cha bu gol sukul wan we ko you know automatic so okay ko wa kane lo ben ma dinga ne lo ben ne jala ne lo sukuli kula ben uni chwe pale unda to uni chwe okay so ana to automatic one ma so atu one yen I have come to know ko wona walen chol ma char mara ku jala wet ke den kur wero with the anang kur ku jala lwal they were already in the group so this is where I know yena nyan ne chol belema
eh Bilma, do you believe ya kawaja ka it no? go er ba non ni na jak go er No, chat go er Bilma a Gabex, ke ro Bilma Bilma Gabex e nyane Philippines. okay Philippines ku kijal to ten na mo ndi tol bob. Jal yep ben tol nyan tinde bay, nyan tine wo jal piyo ji tonga lengelit. okay Wa piyo ji tonga lengelit ten ku jala won tinde jal ben, so we play wa pol. Eten wa chuk to what a different only during the day and wala pol di grut wa pol bu yikar barmil ko kubu ya learn, we start to learn words a good bu wila tong ten. I don't know why I didn't become very fluent in English, eh but at one we start to have the understanding, basic absolutely communication, yen basic communication. I ke yi bil magabex in ke bil ma ye luya ken ner ken magacha liar ber yen ai chat na maga cha ler ber ku je la tinga walan ting biki ting marum ko na mai ka ai ya de wa cha dil ni ten yes. wo So kai team what of plus one cookery gen ngonga tel ku jala ko kriya gon Samuel ato I eh great ato yo wala ma ti kila ma di wodi bela lot to sukule wa cha la malek ito to wato ma leg to a wurma wel a good yen awur ma wilai Goodbye, would Jabijal co walk. So I was there at the end yen until 10. Yep. yen ke ya kor ba le ya na ka baby ko ping yam ti ne ke cha ga we mi la kai ko da den min chi ro be loy cái anh bay của cái anh đi giờ mua cái chả này là YouTube nó cũng quan cái cọp gạo mà tôi nói chứ vào nghe là cũng trông bè pir ku cả kiến ku lúc cái đi vi wa pir đi ran về rapal we yen wai lo ku le ku chin paturi yata ina bala ku chin patur a cái wan ka chi ko UNICEF pio be jal ngadi go nong aden de na chi be bay lekin a che burita Ma aden dita ne ke yen wusa e ma dida ka kon be yan de kon malwal konon. mà đi ra có con bay cũng mà đi ra chán mi dài cho cái bên nó cái ông mi có kia là bên go na chứ mà đi ra bên cái ông mi về giáo guồng ngó anh ấy chơi bên của biểu của you con mà loal đến của chơi đây của giờ giúp bạn đến nào thì cái là nó cái là you cái chính cái là you cái này cả của school là gọi là đó mà này chọc ina jak en cái cái để cái chứ school coi gọi em đó mà đi chọc cái nó phản bộ anh chàng school là gọi on ya cái che do mani mi beto abur jalban ekene eyogwam lekin ko pia to na gwome u kan ga dalum ke di de valwel ka bino e ka le ke ndero ke pia e na e ko loiram ko chai la pol na che krat la mar krat e tem ko dia kran den ya po te ko yen ka chin bang yen mu ku ka chin jeb ku ka gar ko wa utad ka gar ko rin yen ke krat ko nyol we ko chwal abrin bi mar krat ku chamar tan ki ma jal ba ti da chan krat da ba ko ba tim ko na no krat da chayu ke yen ka ke ya kor bal wel on to wa ma di to wa ya ko ri abu ko ba ben ma ding abu ba ben displace kam ko lon anong gap rune a che ka ruon war ka de chi wa ga jal bu có cha to ne ke mi có cha cha cái pia thì có lối quên cái pia thì coi mít có ping thì bi cái ping thong giang tu kul tin tu lo yu ya ko ya sa ti ba cái lối wan chi wa ba ne ka me che na je cho lo tu kuli cái da kui ko cái này à là cái tiền lối quệt sa ti si on cái lối yi display thì cái me ka ja ja cái lối ya quen cái war cái yu cái sero ko dro ka kina ja ka cha bu ko ni lo ne boli ti war a chan yen an kin lu study social work apart from theology kana certificate ka cha bi hello de police a chan yen knowledge ko de ma ku ka chi ni a ja kwen ka war go yu ka tro dro wa ja ka ti kon war ka me ya din ka dia Okay, kaya ko wa yoga na le, kaya ko wa yoga le. Alwela we en ka yin ko jalo yo ne ka ko yo ku lo we cham ko je galem chek tu. Ti ne yu
because you have attended, take example, Chairman Kawan, peace building, Yep. is psychosocial, Mental work. mental health, Health. Yeah. kujala public health trainings. Kawan Yep. example, and Chile, I've done something called labor-based road construction. Absolutely. Akubur kwana ne waka LinkedIn, chol Eh. kalbash, adaga lo mix here, abakubur tao. Yep. Lakin abogu le ko kulele yen, that is ekene ye loy ben yetit kuman bin kiditit, you cannot wait and bajalu le kulchi kidit ben yan kaban society en kaban nejal war Banajaloy. you have to start working. Absolutely. Absolutely. Akena date that what you start early help in the long run. In the long run. So ikene ke karbala meat is e ga pol ga chi kwanchok. Yena ka chi yo. Ku ga kwanchok ka ti ni mar kule e kwet. Ku ka ti ka ai kwet. Ku na chi kwet ke ke jaro lo ni pire. A che ka to bi be ati. E jal kwet long tin tong in. Ana non ko dun kwanchok lo ben. Ke ene balio yi jal baby. Yen ka yi jal ko. Mi so ka te ka yina jak a kin gum ka yiran go wo na kin ka den ko go yo ka yo che ka dong we pire ja lutong lakin pire che ne dong we pire che ne dong we pir era ni kwancho ana yi medro yu no ko de no ko loy ka loy ndo pionde ku kera yo kilo jama ka yin in che dong we na cha pol ki kwancho ka yin ga yin dong we ku ka te ni loy pio ben yi loy ba yu chi chi na la mi adu loy tu loy pio ndu ben abi cher chi na la mi adu loy pio ndu ben e ka te ni ki ka pet na cha loy e ka biran de tin ko ba appreciate so e ka te ko war ka ye ka loy ni da na afrika war yi wo chi ko re ton ka mi to na ro bi na ja a chin da chu ba mare ne kwen ka ba la mi da kai ko tong le li den ba lo tin ko lo ran kin ba lo tin ku kwa chat tingi tong iran kira ja klon tu ban ku chetil wai migrate resource center e ke yugo loye ti yugo dole yene ke ya foundation ne ku kana un example ko ju ban ku bi ku chit ki loy e ke yugo ra che ti atung ke to atung du kal bi jala la nya we tin kan chaltin lekin tu ku la ban atung nom theory atung na yu tok chala nya we ka bi ka wa ja ya nyi de ke yene nyi ke ne ku kin be mo an china de ba wor ku kin be ran be ban we re yene kutok ya da a walk ani jam wo ko ben africa so kala ba la mi da kai ko te to intine mane ro yi pyotin kwen ka bin ali beniting in cha committed en ka beni yanda dida yelwe na kini gam pyon ko ko ngo beni kin ti ne kadit ina ka kala ba la ke so tukul ko an ka a kwanye ka chung na ka kor lakin na chi cha jal bidir e ke kwan chuk e ka kor gome ku ka wa mu to wari na ja aku ke ne wa mu wala bol dan ku wa ko mu wa ka yilu kwa yare jam ku le lon bi don bos ko num go lo ye ran jelo don bos ko ni malang de no matir ke ya tire botol tu ku jel bar ka ne jel bar ka ne ye tuombu kin ma tuombu lu kwa yar e wuri nyan da yu ko lu kwa yar go lo le man jelo don bos ko chane ro ti ko don bos ko yo wala man jelo don bos ko ka yu malang de no matir no matir chane jal wi ne kati ga bugala wa da ba ke ta ti ni na jak so e ko ti ne ake mu ko so kati ga wa bi la kai ko ale bi wa mu da man don kwa bi na le ba ba ki di ba de ye in chale doctor jaki we mit we ko kon ping cho e kan be ba jak be menang it is meant for educational purposes the keen majority this page will be followed by 20,000 young people under 20 years the majority of them are South Sudan kujala Kenya so that's why it is very important be ping tenang ran when ki doctor jak bran ke future pelwe we koy win to penya Africa ku Iran tin to ayere te ne ke ne men nya ke men du ye new ke chola lamia
ala mi ato ke kreran ben ki elang ne le je ke chol bu we ku bi pir ku na pir we ku ke yen ku kor ba yo ake ba kwet le kin ki dun kor ba yo ayen ki to ki ne wo ko gol yi chu achiran ki ni chot kin pen ana yu ko wo ko na wo ke na chi la yo ku le excellent ki tiom du ki le du jar yo to injal par ke injal par ko war ko ka bi chot ale ti ki le ku ken ku cha yo ko bare ni na jak na tri yo ke ke ne yo go tu lo ke di dare to mi no ma ma le le wa ma le la ta ka ku cha le wala ti ja le wala nan we ye ne le very good very nice excellent ke yen injal yo to la ba chuk to nyal because yen you got everything that you want you got absolutely but so we're quite we need you to be very to be inspired kuba yato ya tenga learn a lesson to ko na ko kulpiat chaman Dr. Jack Dr. Jack era an window binang advice le we Tell me what it is you're trying to find out. sorry na telefonia lo ka jam te yen Dr. Jack nan ka window be ko konyo ko we remti we were you all were advice because the kinda inspiration ato wo generation when wato jajamre wo ka ye yo kulo we bichiri garanga mabiyor we bichiri kir mayadi we bichiri kwal manyang majority of people now acher aja keran tonke they got PhDs PhDs like Dr. John one and medical doctors one and scientists one and everybody that has just come wo ukitungu kato eki chol ba ipio adu ubanyi mana de yen chol penyo mana kenyi penya bruna lamia look after yourself be safe yen nyale ya bile udol wo be jalo ke chol ke bi wo ke chol itie de chen itie de chen ku jala pi yina jak anang on ina you can lu MRC ane handling ke chol cross cultural cross cultural training ku tunga ka twenga ya handle tene ke chol parenting across cultures ki yen jam ke chol Dr. Merlin Steve a clinical psychologist a chabele wer ku le yen ina jak alule ane descendant of the slave alule ku one of the in was struggling mane California ko wa ko to city how do we get back a yep kukulon ko kwar kwanon boke chikere abi le kutew ke babure ke ye ju number 1 ye tongo yen ke jam number 2 kune ke rana ke ki period yo lele ben dan no ko la we pye ke kene ka ko mistake ka cha ko ba ben loy ko we society ke yini to ke ineran well ye import the tech it takes a village to raise a child yep do bake pa no Australia kulwele ke kayano cause the child parenting across cultures in kayano appeared by our facilitators in order to change your society. Now, absolutely in yen he passed away 3-4 years ago. Where kibulwel on aye lwel kulwele yen a chanyin tiet ko we ben ko war jot ke slave abi tie because they nang reason you kulwel ka wo ko ke peke a watching chang we go ko ki ben Australia embrace your society, your cultural values. Why are you not taking advantage of it? Agwokenang to ben wero kony ku ba chang don ba to because 10 years from now na chat Chiengkou take pure ko we be settled in another 10 years coming in another 10 years to another 20 years or 50 years down the line. Was she right? Totwe. yi de David in chale jare hit yin ran to ko chi ya working better had to ku in chaga bi loy an ku chuban ka kun gat ke ya ga pin ku jala ko e to ka cha di na ja ke lo ra da kan na yu ka ye choice civilization no man to ka ye ko kwen ko chi nang civilization a ko chi cheng den mo ana lor bo ki ka ye lo long gat civilization pin nom e pin de China ku jela pin de Judai kuna jel ku be do ko wai ko gam krisano i ka cheng de Judai ke ka mu yana ja kai kan kero awal pyawal ache yomput yani ko ben ku go kinum ache ga chira tem
cái đó ở tông đến cái mùng chan các cái chân à ra cái tông yin giảm kuna chỉ tông đuôi chỉ già cái các cái chân luôn chỉ tông phải chỉ cái đi cái tóc yên ai tiệt rồi nhua mà này trong ngô có chỉ cook yên là phía tông là người cái nó cục thì có cái chân là người thì lúc cái đi cho nên tông có cái nãy là phía tông Arabi cái nó cục thì để chân có cái chỉ cái đi nãy coi well cái Swahili to South Africa cái nó cục thì cái chân để có cái là lot of cost where tông where bar abab dia lom pin de Kenya cái nó cục chỉ cái đi khi lên tiếng Dr. Meredith Sale Bagami Ajak yen yang da ne runa ku junu pin wachi to ka chulo meralo chikana chapie kutok chi bertia a lum china da ke yen pie ran chi jal pie re ran chi ber nyen ti de ka ke chang ter ran chi ber lum ka ke culture en ke lum chi ran chi pie ku ka chi ko ter a chan ko ter kon war ka ayu ran ka lwe tong jeng lo wo ka ni man tong da yu ku do li yo che man bi wa jam bu ala ko lep ku an ci ping jam ko di ter ayira ni yu ku lwe tong ki yan lwe ting ngende na lor hut ka judai man ko tong jeng lwe ke na lor hut ko yi ku chap yo ri ka ye jalwe le mangol ci mon cher jam tong jeng mangol ku ka no han ko liwen ke men chẳng phải đế thì chẳng phải đưa ra là ấy chẳng cả quạt chẳng tông cả quạt yên tông đừng liên cái tông cho cái gì nào liên các cái chẳng chỉ cái tiếng nó tông cái còn chỉ cái cả chỉ cái đế cứ yên hóa cái room mít cái có cái room nào theo có cái mít cái bài này to tiệt của điệp tiệt của bé có vào cái bố cái như tông cái có cả chỉ tông cái giàn yên yong yera loya ache mit ko bo wachu e wo ko wai ko dire ya be mit ko bi lo chang dai ude akin ko luma de tong chang dai ne pye ade ko tong jeng ko cha angor ko cha ni ke bi ande pye akin luma ya etung ka ya ko oi ka niop red fel watok e ye nyot wa bi kon ka ngwen na tin mi man ku menda cái mít cả ku to mum to ti e ka bugun ku mana belwel ku te bi entin a ci be mar na ci lel ka bugun be mar ku lel wunden le kin te ga ke a ci belwel a ci kwere ci be ni a ci ko ke a ci ka be ni e majority ka ja mena ci mít ka dia we copying wa jam aden di ke di loyrot anong mít tu a ci ko je ban na chan na ran ping ci belwel e mít ban anong ko loy lon pet e mena ku lo li wala ku lo ku liu wo ke ko ke e men no ke be a ci kwat di hak a ci be de ni na ja abu mari tung bi li won ke ten ye liu aya na gam creating kre Dr. Meredith e ci wo pioje e yide ke dun cho du na ya Deng Chiengkou page ko pa ni chu mana ko no hun ke zero ku miti ko war to bayen aju kuna tingen kita de mito ya Afrika ke ju ke yi miti ko majority not I think I have young people by it now lebakayok between the age of 13 to 17 900 in the katoke kwa una loy like majority ko when luyan followed ke yemit ato Uganda ku South Sudan ku jolia Kenya ku Sudan. So this is where a lot of young people are. Yen ku ke ni na ja en ka wayen problem ba en ke chimi chi ke cheng da ku en ka wayen problem
achan ke en wayen mikila Iran achan bala digdi e kay tiedu yen kay la kan kin go lot ne ay tiedu yen kay la kala balwel tok yen kay kin tung yen yamu kedaro rana ye pyo kan wi nya ko kan ni ke ala balwel la ka chele be ya babadu de ngi Chiengkou ala be ya wulanda era ande ko chola ko era ande dadul era andi de bor ci tiyo yi yen kay la wa ku jël kwet tong wo ro ni na jak kin ye lwele take a village to bring up a child Dr. Meredith yide ye ti bi wa culture da chengda e bi nyal na de yen kudu mendu e menda wongdu e wongda wongdu le banto raw ku wai raw ku e kaka na bar pan ka waja e ko durium akila ro are ku ke kine la ro wakin wanyin palpen boy na chawu cher wa chwan yin palpen ko wa chwan yin palpen loy achan ba bil chwar pin achan janga ma le ko ngoden ku loy mane ku chin bil chwar pin ke de kin kala ro ku ge nang bil chwar pin ku yin ya ko lo chare ko ja ma le kin ka ti loy ko ja kin ga yin palpen ku na pel wan yin pin ku lo ku de ke ye na nong te lo ku bu loy yin a jak achan yen me du yituk a pyo yituk le kin da bi to wila ne achi le yo ekere Dr. Meredith ayane gam yide aloy rot te tin ke duon wen ku ba chi ku ba beti mit kwa ya ke nya nyar chengda ku ke del pure white ka ken ku loy an be ko luel kero ku na no ra de yen wan ke pure bra ko chi ya contributing apart from loloy anong marum te ngone chol mama Victoria ku jala buloni abial latem ya te chen nyir chen ka inspire sin ko lon ina ja go nyi lo bi ko chol ma yol abia we ci der nak abi ya chen we nang video wo yin ku yen wo ci der nobel park bulde yen marum ku jala bulone ma pam jong ro ku tong jeng yin ang video zia ta ka loy ku jala tong pyo che ku dia hi ka ta wai mi ba ka akor balwe mi ko ayo ni akor chengda ke ci do nga bule ka yong yen tia e chengda ran chin chengde e cher ran tom pir ko ku ti le rintin achan na chin ka pirin ka chin ka yin wi ku cho thon ka yin ko ku tin ga ruo a chin ga ne tia ran nong chengda ina ja kan ka ran de yo chan ni e tia ka anong ka de ni oi ka gel kuna chin chengel kin ji ko ga chi ga riu e mi ko ni chengda e ka yin ni me anda jiang an belaran ti kra ran da cha la riyo e mi de pe chi mo noi tu ke ko lan hun ko ti on chu ga tinga ade ko me chi mo no yen me ware du pa der man he ma dinga chi mo no pe na pe chen ka belar ko bi du ka de belar cho chame char kai cho chame char ja ke be bi mono la ja yen ache e kere e anu le ka bi yoku ke ka mane gum ku ke e liude chengda achan chengda achu lum kana da ke yen achi ra ka pye kwa chan pye belaro ina ja e ke ba chengdu ba kon ni na chan ni ka jel ni e tia ka in kor ba de mar bi ni tia yene ke ya kor balwel ko ben in dictorin chale jaret ke an jamen chale ke ina jak an kiran ti kulweli yongo ki ina niar ba jam to ngi nga kiran le ko anan wer fani ba we e criticism na da criticize an jel dol ay le ay journalism ngien jam to ngi wer ja alole ya journalism ngien jam to ngi go kine lo kulweli yene local journalist go lo ku jol ben le yen jal tar pinya na won kan jal ben ku janyu jato ku jarati kulwela yen ke ko ka ku inspiration dia
aku intention dia because kan jam ka aku intention dia ke chol you cannot have a culture ke in kin tongdu ane jalpa ane Kenya ke ane yeping radio chol kis 100 na jol ko anane nang te tindi ne chan tong ku do pick up go radio chol kameme FM yep kameme FM go yaping ana buku ko wo kir kan ko wo kir dier bere bi on kir piba radio ai ana yeping radio piba radio ana yeping radio junkur makol junkur by the way and I own radio since 1994 inga mo radio chire te radio dien ache jal frequencies ke ngwan ka yadi the Voice of America BBC yep wo Deutsche Welle radio yep jola KBC kene Sudan national radio ayan ping ran chol junkur ma kol junkur one premier jalwela local la ran chol junkur en ko ar jal to ke kine o na bere ya do chen radio SPLA ke induka koy akukul ki gol ya teme ya icha mayol ku jola ran tunga e chol ding e pianga radio weron en jam ko le yinin Mohammed ne chol Mohammed welon du to go tedu ku chon cha welon dia. Now I came to say, okay, if this can happen, now radio non koko na radios wini ka be ni al kun le ni ale lo yu kulto. Ab nang ten ran tok be alwil. Then this tok ka kor be dil ta be ni ya jam. Awar ka bi ni ale be ra kuma Australia pio. Teo ko be ne tok alwil. Ki ya jale ko ki na jak. Abere bi war akuma Australia man tini state. Aye try e gol Victoria atena le taw mi sukuli to kon pio kimi akuma buwe ka mi aje wo yom sabit a kiara taking advantage of Punjabi ku jala to ko aye pio to ngtibilu collapse e to ngien a jol ko le we bake we ko yer we ko kiyene kene lo ye to ko ke man yan jam to ngien wel to ke di lekin the reason why I use this can be ni chama de yen ba footprint because na giren tongdu chama ko lo ran kira criticize le ni tong la ngale dare ko jal jora ko kul jal a jur no matek da yengo ko way pin ko le la jur ngon da yengo ko way pin ko ya jur yar yengo ko way pin ana jal le jal jar chala yi kaida ke lo nganya ke jal go da tong la ngale ka jal pin go ben go jal le degrees you ko lo ya technical degrees ache language based so you cannot assume that can chai la you ko degree yen you are now become beyond tong du akin kin in doctor Ajak na very important because pin tan an kirin ti mana di yen taken kudun bin cham e degree du kan lakin tong du pass it on gamranda yen gamranda ina jam mi kala ke ki ya cho international ne ki yide ren ka ko ju ja di fine yango ya local ku yango ya international because ke international che ko lo la ka chi pe nom ping ye nen ka o de ye tom go lo wer pele ba chan du be lo di ba di te yen to atie chen to Juda to Israelis to Hebrew atie raman international ka international e ka lo ran ba na ka international ku yongo na ti ke yikde ke Hebrew nim ko chu kare am de Hebrew yikde ali walk way jang why 5.4 the last time I checked why what deal of 6 million man a chan yen walk chili watchil where yur ko ginu Sudan a chan walk libi why ro ka ku nga ga diar ke ku ti man but I don't know why I increasing per every head count why I increasing 60% per annum yen ikene watchil tong nong 6 million people in Ajak ye tong ide tong tong chi ko yen chi loy en ka tong itia to ga Italia na man aga bainal tong jeng kulu ku ko wai jeng
ku non ki pin nom ko ra tong wa ka chin lu ben ye lwel UN tok non ko wi non ki lu bi diet yen ke tong la twen yen na gwel war Queensland parliament non daman ci ko Queensland parising de loy na jek ci yap na yen na jel ko na yo mo chol jek la go lo nya ko tong jiang go ko la mo tong la nyang we ci jabla lwel ki na tong jiang lwel pe e ke ne ka lwel ci pyo Victoria da ku ko te na ya tong beni chamane ya international ka tong jiang ya international channel beni cham ayan cham ngota dia ayan cham man achan wu ache bra ka tong jiang ka wu international ina ja document ya te ken ko lo mane bi jala jor tong jiang chan tong document le ba US kra hepatitis go ban ku jalo ka jor e to tong jiang wa ja wel ngali ti e document ne pen bu kwani pe ga de tam achan na lo ku le achan ki yo gor le ngali man tong jiang ku la gor chi ka wa jala ni to lo ku wi ki nywan mu le ta nyan le kina jal jor ga lo ku wi tre na no wer ki la ro tede document jal pen kwani acha bi cha chi ka acha bi cha chi ka ku da men wu ayen na no wu ye ka dom ka wu ka tong jiang a che wu da ja ge cham ke man to tell you the truth and interpreting yep in especially translation e chanan chin time ga na ja weekend yu ku yelon technical yes killo ne technical ku ye big job e ka lam e tong jiang ayan ko engage rande chatum yu ku ke ga ta pet ka lo na kor project ye ne loy ke a kor wal we le ke no ke chi nyai loy ye ne ka ya international hawal pawal tong jiang a chin tong lu be war a cham tong nong chang mat cái gì na ja in cái chang in cái tong ấy tia cái chang ấy tong đen ha nong chang mat cái gì ku ngin ka cái chang da cha cái ja liu wara yi ka wa ja ka la wel chuk ku lu nong da den da chi ni cha tiu ai nyang ti te ne cái cho la pier cái jiang klem cái cho la pier in cái cha ko man cái ting yi ka gor pe nya lem ken ka wer to ko man mi la kwang a ko bla mi la yu tong jiang ka ele yu tong jiang tong nong chang mat cái gì yên cái tong ấy tia đaro tong nào cái tong chỉ thoát win cái tong chỉ thoát win ku tong chỉ thoát win em cái tong là bị pin nấm bị nhỉ à cha nó tong em cái history cho cái gì mat cái gì tong cái chai này tia mà cái nó to có cái brua to chỉ to yên cái wajar on bo cái wajar ra long mà nó bị PhD là lôi tong jiang ina ja wachi mon Holland e chol bram me kon ben ka kuma ku jela nyan ti tem begat ka tong jiang ya ker ga jiang a chan no tong achi lo lu ki study go lo biru de la kor go la yo du la tiang kan tong Italy a man la te ko ai latin based na tong latin ya international ka tong da chi international de man jamen one yina nang mo Israelis that has been researching a keran ga chiwo one clash a bit because AI inventing will to winter we are inventing will to winter to create, so he has already created a page winter ke kalo in development, and he's gathering he's building his own dictionary kuna le ko kulele yen tong bira andal alwel. Take example man na dai kulo do dai talent go in rek lor ku dai rek ke man rek I ko very gifted when it come to poetic tong jeng when poetry de kulor tang rek then this is where kana malwal bala god malwal ten then this is where you will find that people are gifted and alwera anet no kulwele bar da tong jeng man ke tong jeng ke lwela de ka lwera ni no ten will wina det ke yiti ke la bentin ke lo bagay such a talent ku jale ye bare ye tingena la then why are we not yung chi walk and embrace na cha kunang difficulty ke chol accent when talk ye ko nwan ye padang ye nga ye lwela de e yen gar letters man a che problem na cha letters cha ni ka de ke
Ke diaku jola sound ke tier ku diak what they call bow. Ke tier ku diak kunyi 260 sound ke tongo jeng. You can write tongo padang ku tongo malwal ku tongo nga. You can write it. Kiri rebe ko ka es ke bi ka piyo. Ku yen ke elor yen mane lo ka chetong da chin tong chetong duon. Yeah, as long as you understand letters yin be get to accent ne ka bu wo. Yen da ro tongo jeng bi marke Victoria ten ku Western Australia na ko ko wiping bi ting to yi mis kala gata ku ye mis tami de bi la jama ke na cha be ko cho yue ko wa cho tong da yue kon kwan ku na ma kan ni da chu ko dir yen Victoria BCA ku jala WA ne ke ro lo ke na cha foreign language chamar one of the difficult subjects kire mani physics ku chemistry ku chamar ke yareti ta ai subject ke dik na cha subject ke dik yo kuna foreign language cha lo ku chagla ywer kina yene bonus 10% ina ja ina yene bonus 10% ke yen man tinyu ji song jeng ku che ywer a che bi ma tiam cha ko ben nyu ji song jeng ku be ywer ke yen ka ken ba la tiam ka ba tiam ka ne ma ka waja kwa bula ku yine 10% na chan tinyu ji song jeng ka tinyu ji tab jeng dari rich ke ko arwen yu ga cho international ne ko lo le example ran e ter ber ku to yo ku menda ter ber ku to yo ne ke chen yu song jeng abi 10% na yine 10% ter ber ku to ke che bi yen ma ko ke ber ke che bla man ne ter ber ku do wan e men abi cho lo ali bi cho medicine e ke top universities e tong jeng ke lar a chan to ko ben e tong yo gwen ra ne cha ko pinom en ga yika waja ye gam ki ka waja gam tong ci juir nong structure tong da nong structure chin kliu sin ke mi kila da akui majority ko ku tong jeng che ga yen ke ka ji jeng ga tong lang li ina ja kana tong arabi ko ji jam tong jeng ayana yo ka na cha ger ku kene de ka lo wer ko ka gwelo to murle che to mu che to ge to murle go ja le ran to ku la yen na cha to cha localize ka chi de ti ona la ga di riya kula ga di ya pul kula ga di kula ga di ya nyara or bala jamanin ke wer kulwar chalwel ke chola nin anine kirande de ti kimana de yene bai eti adu anin yene ko kula ga ya lo ko gwel to murle che to because ka I used to this religious based text manwar ye terminologies yene ke repeated lekin environmental changes jamano tiger ngatin yung yera yung padani ra yung kaya tompin yung ye chol yung ye chol mana nyol yung ye majuya tang to tong pin ka kaben they become new terminologies then and the moment you put it out there no che tong jeng chira no gwele tong pe ngende na yo gran man ko le wala chama nyara ka men ko na le kala chama beji ka je chira nong de pia de chiro tin ko nyara ka bra beji na le ka chama wala ka chira je lar la tin ka beji na le ka chama wal toj na ja ti wal toj e chari ko mangok de wal mangok la kin na le chama nyara du ka chama wal cái bé gì đó cha thiếu thằng đó bây giờ gì na giá cái có bao luyện thằng đó cái thằng thì cái cha nó có gì thật xin lekin cái cuối coi cái advantage cha nó cuối chi wala wa ta na Victoria politic na nhớ có cái game nào là có năng đi na cao to cái này giá là của bi vouchers thì cái bay các cái parking within the city chan parking ấy có here rate anh nhớ cái có gali my $70 queen lo yeah go commander actually e to kene to ne commissioner amane go jalwele yen wona bo chet ke tir kwa buka yen koy chu ka yu room etiang e government house kada Melbourne ten chan ko ban dia to botanical garden dina te ke
ku jalwela governor general le pio miar a chan ke yo le be tia e bu ka yen parking a chan le ton kare ri city go le bo cha be yen parking pe ka datam a chan le pio miar yi ngab go mi go ka nim diang mu ka ga ma di na ya te ke de ka chir ko je ka poi so a chan jul chol ka wa ja nyin nyo e nyin nyo wa chi le bu ka jal bo we to ka chi a chi hung dil tin ka ko yu ka ngadi go ka nyin nyo bu ka te ade go ka lo ko lo ka wa ku la e ka abu ka lo yo ka ke de la chan wai Victoria wai chang kote multicultural wana kwet chang kote lo la ye nga jam to ke sia go pinya bit o ja go lo ye nga jam to ko wan go pinya bit go lo ye nga jam to ko datam go mo la lit go ra jor e jam Fransa e jam Spanish kul nga linde ci kwen ku ke ban ku piu che ti ke nyan Indonesian e jam bahasa Indonesia ku anong token ko go to jor yang ai jam to ke di go pin labit nai to ke wan go ra jor achana ye ku ka ye verify ni na ja ai verify hu le jiten wo ke to ko ke ka nong ran che ben kon man ho to di nai ku ka nong ran che ben ko yang adi hon mulana kon man ho yes yen go lele ye tongo ke twen go tongo jeng tao achan na you gon go your third language go lele ni my third language achan na third da bi juba ke kan ni Equatoria aba ya gwela pet ku boke Swahili boke Swahili so go go le tongo jeng ku lele wecha mo ke kawaja ke ye lo ye ke ye du le tore kawaja career na je tok dere ga jal dol go wecha mo go Google dictionary xong rồi giang kanong dictionary chi nya na kawajat gor keter go chamot go la yotin go kwen kitok kulwa la lengali do biya ta cha belwel kulwa ke Swahili ran rer be Indonesia ran de chal bunye riak because one of me Indonesia na mit kwen Indonesia so ran tung be tong dil gwelin de okay ka pia jam bahasa Indonesia kumara re bijuba a chana re bijuba tinde ne ayu go la pia ke di katum go yen bo cha pe ko ta ja etong jiang na etong jiang that is that $2,000 safe absolutely kero ya da ai advantage every time ku chatao additional language chatao to ku ke ya lo maka ran ni to yu ai lo ma chi sa ne chi proven na yugo tong da additional language ke you will be good in sciences eso kre de you can do anything technical tin jam to yu a chan nom long ene jam to tin ene kara kan nom long science especially mathematics ana yu ran jam to yu ku chi jal kwan chu e ka da chi kor kuna wela nom tin e ka lo ya pya a chan nom long tung e ka ne ya advantage na ye ko ran ko kor analytical skill exam ye ka nyoyi language ya bona ti kinetic ay psychology lu kan ko recruitment ay la ku tin so ke ya kor bal wela ka to ngajang a kor ba mar e kin to ko gray ke mat ba song dro ba gar ba martin ana wulti ko ye gar wato tin lo ngi chore ya da en wer ku e ka lu ko tema bro wato tin ay gar wato tin so tong da ina ja ay chang da ye ba na ta yu ko ne ujal ba ila ko na la bible e ka la yu ko e ka chi ka ni e la ngali ta ye ko pi bara min wil ko ke chang bible mana la pa we wil ko che ko bi mar ku ka ko gor tin tong ja ikene aya ko balwen na cho tong da mar chang da ma e wetung de karbati in kene an ci document acha ka yiwar kene ku bajala ben ye na ro challenge mi ping because ko ke mana nyanga gul pele ba nyanga gul gordo na pe
Elijah Machoko ke luye that Bible man any the New Testament ko ke luye translated. We're a challenge regardless of the university level that I've gone to. Okay, and then you can when it comes to the level of understanding we ko chongalangaliti ku ka ke university graduates. Ko ke beauty ku ko ke translation. Anya ang gol translation work of translation 1917 kana mature. And the way this work flow, the chene ke na jalo ku jale yukto. E de ride chai de kene na bari a parapinya. Ko kina ko bire butia ko wairinti. Kulan ki Dr. Agria Yuen Benetton. Ke an ki kan tuong tenang ke ko di chipie. E tongi kala ran video ala ke luel tongi jeng ka lo barala yo kan effect. An lo bara chola you can pe ka pia da dakaran jarir ka pan ka waja erun ka ku jol did authentic tong jeng. I met or when I met Dr. John I thought that because rang war chu ya to one him ka yeting ki nyali so I thought that yen aku tong jeng apet la yo halar ku jale yo ka chu ka very fluent including his own dialect ke rana ulian very fluent. Now in kan jam ko okay ke ko war kon pana langali tinga. If they choose to be more of themselves yung yen tenang generation daman bu jam ko ku yen buku together bu mi ko pio let's have a collective because kenya lo be man dia ba jang do anyi I can meet up. Yes, I love a capio, I love a more pet. Lekin one thing, I now you can hear you do. Kibila tiak, a bella ben can the pay, or Kubikala tiak, a bella ben can the pay. And this is where we become now a society. Young we keep talking on collective role. We are taking advantage of what we can do together. Ajak ke chalwel ke kawan ke balwel ka Junub Sudan ke jabana na wala chalwel kawan chi godo na peka a ko lu ben ke campus branch campus lu bicha ke a ko lu buka yen chia ke chali o chi to a ko lu buka yen honorary degrees ye PhD ben ke honat na ngene ke chi loy ajak a ko ke yakun kino ke kuin ra na kana a ke chukun lay ram da na rune akwan tu kula jon ko kwen lay ku ben do cham ku ben do kwet ko na ka yakun ku kwen ran ke ni ke beloy a ke yo lo bi tong la ngi lo kwen ka chi tong jeng lo ka chi kon de ta ka chi di mi tong jeng lo ke duet tong ke a chu lo ke yi tong ke na jara lo je la ngali je lu ke tong jeng ka chi ni pet na cha tong jeng cha ni pet ku je la ngali lu kin bu wela bay war bla ro kay ke ga lu ka tuk de ngwan ku ki lo ka run ka ngwan tong nyin etena kun ke ki bi ka on hi ka chol grammar school a che bera grammar ka run to ga pyo ke ko ka a ka ye kun ke kun ran ke ni yo ngu bi loy ke cho ke e di ka ya ina ja a ke to ka chi tong de ta pet a cha na ke ko lo ke to wu a ke ding a ke to no ko ke ni a chin war lu be kal nyin ko ga yiti to ko dir kon kam man na chira lo ke wil ka chi ka den ka dia ku je lo ka jel jal ke ni e mon jeng abi jalo ko ga chanum a chana dang jeng ka ku chi ding ke jal mu te chet chen cha 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 ba lo bre ka win ko jalo no mo nya la re bio re e mum gwa na chara lo le ngali to ka wa ja yo ko del ke tin kin ka tin ku ka wa ja kwa jur pele re ta ja ku bi apia ku ka pia le ti ko loy kan e ka ne na iran chin chu lo chin tong du de ti e ka chi ber chwar we wo a chu lo ma kin ya tong da ke che liap wai jal war bo ke nu kon ba ping tong da pe bo ke swahili tin na bar ku jam tong jangala ke war le ngali ta la chel
ala chel wa kero pyo buruta du te tong dai ku na jam ke chan lumi pyo ku le yen amro du wila cha ga belia ki la ba jam so jeng a chai man ku sam ku yul ka se dia bu ben sam ku da te chu to ku belia yul ka se dia na video dun cha o ko war go tul go pete tong very authentic tong la ka an ja be dollar to ku ja lel because what I just came to realize in ke terminologies ke te dirin tin manon in ke man tong ware lela ke tong gok baby. Then I came to realize that I am because like for example very hard but I been take example now chairman anye ukanye also I become tong de raliab na jali atiang where I was saying hey yen at chen ber tok to chimande to win chen ti china weltin ka ke ban ki yin tinga ke chol toka ebu tem ben walk ben wa jam tin ko we ko ping we 58 intention to bu kere to bu pola ma the ten wa ti ki doctor Ajak ben we de tul yen wa ba lo ke very important ki ya pet bu ya wa ko jure ya wana Ajak a digital world ku digital world ku bu ben no ko wa jeng to in the western world influence the digital world ku ye loy bi robot bi kar yogi de yong yen ni ran tok banan ka ni technology ya animation ya programming ya coding by dil ni wala non at least understanding ku jola yin ya yiran di to ka inang met ba etna where do you need now to have a very good conversation when a man do about technology ku influence the technology ku ka wer ke chang dai ka bi wa ka jalban tinama ku yongui tieden ku kana Dr. Ajak bu wede kan tul chuk kero to patwe yen so ke bal wela kre to ki na jak ku ka break ne ke nya tong da te ke yu ko ko tong da yen yi riu mane na chalo te chalo tin cái tông dia ku chira na mot ka tie ye tong ko yi ka wa ja lo la ye tie ye tong da yi lo cái tong je ngai aya lo cái tong en cái tong dia ku ke ya kri che ya kri le ku tong ka wa ja na ni tong du ka je liya wore a chan cái yi ka wa ja ye lo na ran ku tibi en tin ka ye do ran ha ye ni ali bu wel ran ku tibi en tin a dal ka wa ja ye ni ali bu wel ku na ran ni tibi en tin ka je liya ku ka lo bi mara bi ti je la ku le ye na lo ku jam ye ki chiri ngu na lo len ki chi brai fio chana ye ni inong te jor in rotin aye ni anong chang riawa ka kai to tongda apiat bu mo twen ko ka kor bu jal pio del be laro kene rin eruna rin jorot ne computer yi rin chel te gi ko ka jam ne ka internet nin rin de mobile phone ke rinya Australia ya ka chol Costello babies yen ko to Australia amit ke Costello Gen chika chol Costello babies ai ka chol Costello babies da chan ko bi jona war kan Costello ban ko bi ko lai men tuk din men tuk ke wunumet ku men tuk ke kritik ku men tuk ke men akuma gon aman rinya jala ko be rinya ku to ngeng rinyo Costello ko in Australia rinyo Costello ku to ngeng rinyo ka diske ku diske computer yi ku cartoon ke buloy a chan ba men ba pyo ka pyo ba nyi yong ne ku yong nyi mi ban ko ko na ke ran di chot ke na ja ba to kwar ke ran di chot ke chen ke to nyi kida ku ka ku a chan ba nyi ke ne kin bo to ba ban ku ti era lu ai ma nyi ke kan nyi ai nyi ke kan nyi aja e go nyi wara ko a bar ku lel ku jel mar ku le nyi ke ne ka le lai no
ka ja ting in lo to rob ba ba lo de a che nye ko you when is school yeah I know en ka ki ba lo en ka anu helen le mar ka ti ke ba ti na ira ne do yu ka ra ku lo men ti yende kon ba pin ka ya le ki e ka bi ja lo ka duwa ja la yer kwa chi be ra yi cha na ka pyo tan ka wa ja Kiani dollar. Yeah, and so close one meet ya. But one thing in it, kilon nature themagan. A few years later, Kenya, I have got surrendered. Go got surrendered. So what I just na chirka biblo gurthina I know. Getting a chap. Taking check we have banglo okay. Now on can bo go dulting dulbana bana getting in. Go ben ku jala en solar system ku lela jal more about Mars ku yi Jupiter ku ngo girke lela no acha ke ni go la o ke baba I can teach you ko lela ka piat nyoy pin pioja na un ke pioja ja jal pin ku jal pien a gut ke nye cha gam tin go ko na jal ye pioja en go mini ye tinga cha pioj go hope you just we can teach you too. For all that go jalum ka advantage. Na boku lum lula ye ku koy, alo la ka koy. Lekin ala ka bi jal ban mi che piat. Yen ku koy aya gam. Ku yango ki chiwe ka ban gam. Ber ku koy ke gam go ban lewede ka lula o. Now I have this is where parenting skill coming. I've used it as a way now to get to them. Go ban golala. Alwela yen bet an very young man tong langalit yan tong langalit gweltin. Now you can jam. You can jam kalo baba. You sound British. Try Australians. Na bere yatem. Alwela ko chol tieno Australia chaltin kulo try chong Australia. Kelu anen ketu bani chal. Kulo okay. Now one very la na aber about observe public. Kulo ti yin jam tin bai. Kutila jam public. Awai go lele yeni ya jamade olola ka ye lele langalendu na bidur ke akar British ku jadinka flavor jatauti ne ka jalating tida chayong na kuna lera anda yin ke era anda pay inu kala ba nyina telel ku lele chiga de so kito we ko mitar very clever ki jaglwele mitar ahead of us you have to come down ku bakek ben cho phiêu chi ya na phiêu chi yin ka ke ga ba ka lu phiêu ku na chi ka cho phiêu chi ka we la ritit ku ka ngabi ria ye de ye wa tu ke ba dia de ke wa tu ga wari ke ba dia de ke chamara kru to ye na chu ko bi tiam ye na kan chaltin na jir ki chu indu ta na ta ka bi chu ni chu ka lwe za lu tong a chin ka tin a chan wa ko chol le nyang wei cha tiu a chan ye ka lu ke ina ja ka experience kwa ja ka experience don ko ti che ye na chol wer ku le baba ja ko chol ka ti ye chol ade na dia ku chol ka ba dol ka du na lo ri ti ka de to kon ka ti ka waja ti ka wala tin ka ti ka waja wo ti ni na ja a cha na pi ka waja na de ka to kan ka ti ka waja to der tin na to nye ya lon tin ka ping ma ya lon tin ka ping an ti pio go an ti ben ko pio and different of f ku jala p para ye lela ku bi praise ku lela break were e pinye na blo ko on chi tang twisting ka lo ko dot chile ku ya tem f10 ka lo ko dot chile ka lela yen ti lela p e ini to gloila ya ko f e ini to gloila e ka ke chatting now I became better ko ke kin du pio ya na ken so kin a cho gam yi that na riet tin abi gam ka ya lu ku jal ko pol ku jalo no he don't care yen akayen ka tande ne yen ku kan we ko a chi yen nyos go wa kin pi a chano to ti na chana mi dire na ku ka di te chang dir ke tin ki kar ba mare an kan ba ye ki ne chalwele be ya ma te ne be
yen beloy ku me dan yar betia mana ci jal chamala ka jal pio mi ar ku ka jal pio achan am ya kine ter bi na pio bu ngala ben kana wade bi ba betem yen ke lo bulu e ke ka ina ja ke ka ku ka bin wadu nde chang abine rien ku ka bin wadu to jang bine rien yen ke le bulo le kne tong da a chi te ko tong wa ka chin ngen la tia tong mit a wa ka be ko lum be tia ku tong da e pye a ye nyot ti yina gora pyat ke pye ye la nyot tong ale tong wa jang abu dalik lakin wa jang da me je ken ban wa mi ko ta afrika te na gortin gat ka ye cham ay ni cham ene yen ke cham ye ka ye ni cham yen yen ke la balwen yen we cha ke le je were ku wa dia ju be ko bu break ba num nong piu kin do nan ko ba an pyat e yini de wa baran pyat Ante okay ken chen me kala yen wa be dot ku bai da bai ka wer wo le nyan kol ne ko bu kan ko yen yen Mai da warwo mai da warwo Big panan tolu like da Big Sudan da like da Me dizer age ku be fer age mi zo age me gu fer age Nan kai ku baten wanda ma ku baten nan kai ku baten wanda ma ku baten yen we chu ka le ran kirten nyan kol ma tyang dut kum nyan kol to ka ka ji ja ti ka wel pio chi mendu ku pio ro yen ke ben wa jam tin ye man wo ko ke to wa tin ku wa chi dangers ke social media chu ko go we man technically watch ben into a digital world abil duka chat dictor okay so watch ben into a digital world ku digital world to what in a way ko ping man we board ku tero anang challenges in the next 10 to 20 years kapin no malo into ke chole AI artificial intelligence AI to win ben a machine ben ke ka jama cha go ko lan nang ke chol che nang ke ben ke chole AR e ko won le bene lay lanto roti le bene be actually abe beto wondu ken yin ku cho ku loy be taw a yen nin ko ka ju ya la dai la yo an ko because le to ur ke yin ye go en ke concept che mane holography ku jola ko luel de che mana de yen ko ju ko ka ben abe chen loy le robots le ke ya lui kuna ne te ko kia lo bi computer ke jora cha ya go mane computer an ka loy ka sha ci ber morit wo alo ka te wo alo ngi where is the future again ke ko to again ku jala ko win ke ci benetene yen wo mi da de ke yoku ke mana ko en a degree mi da de ke yoku ke ku la ko en degrees win to ke ni ke tin mana gut pa no Australia mana chen loy where is the digital world going to take us ku yongu influence the digital the kinen cultures because the ke kianga aboriginal emantine ke ka lum cultures ke na lu ke digitalize tung ke man animation 3D ye tiene ya chamtin war ka lu animate ye tiene and that need a lot of money api ada ken ka ben wajal ben jamtin man big young to de young win ke upgrading with technology kon jala da with overview dito lotwen
in chale che David ka ka bala viewers ku ka technology ben nani ku ka bata achi ber jal apya bonye apya da kana achi ber jal na yiwo ka yin che dor ti awaye ka chi ber jal ke chola artificial intelligence e nyinda di nom derana ke tawa di ju bakanga loy e ben kan era lui mai ni ke chalwe la tingu tuwi tura ka ro ger ka payman no ma ni loy an tin run ke di hak chalo ana ke loy di za ni ma ni ko joku ting e tura ka bi akari de ke kiranda sin e lo ku wele tar ku mi achi ku le ban ye na ci ber jal yetok ina jak ati tin chen ran ka to e na ji de lan watin ku teng eke wene e program alwana ci mini lokela kin do ala bla du kan chana eti tin chen ran kan chana ma ci ku ka ke algorithm ma bere adjusted ke ya kor bal wele ban ku ka ci ber jal number 1 pia bi ko kwani ke ye loy ke e loya ye jor no han chen ko loy jor sin ku ka ci ga woje han ko ni ne ran bu gri track e ke loya ci jor bin gri track ku ka ci wo ke ye chol un yene ka wo sin ku bu control sin chol control room ali to jam e ke ye kor e by skill ku nyindu ba joke ka tingu yen akin to ba wan ke chol technology ci go wo war bi corona virus ran ban ku yen ran tia wena computer lo tia ka yen ki lui bai akin to wen ina ja e ben ku ka bato wa ki jal to ke churut yer aka bato a wo lo be pam den ci ben buya pa de chen buya ko be pam de buyo ka bu dong wai tin ka bu dia aboka wa to ka wa ko ci cook to wo ko wa ko ci cook to pan lo yer tin a chan ko kwon ka pir ka ti ku le ben ka ba ka yo ka dia jal ku ko lo wa ko ci cook tawe ne a lo ron ni chen to wo tin a lo ron ko wo ku bu yende ke ya ti ra ka no conference cha lo tin ke chi we ga dia wa ku ke lo ku ka be engineering the cool chain the future engineering bi yende be engineers bu liu ka bu to ke chu bi yo ka wa bi to lekin wa chi be to wa ka a cha engineer on lui 30 years ago lui kang yu ka chene era bu war ku bi ke calculators e mane jal bela program supercomputers supercomputers so ke ra loy mane ai man tin ni kangaret alle bu app alle bu loy ko yi behavior di ne ara loy tin ko yene tewe app ku loy lo ne ke jalto yo ngui relevant sidu bato ude tin kineran bato tan yen ke troy ra din na ja ko ja ci bi liu ko ja bi ja ke to a chan ke pia to ma yen e ke ci juer ci taw tin yen ga lo ku kwen computer chok ke cho le ai ano ko ke le ba ya respond ci man ni computer yi le ba computer le wi ni na man or yi chin ba jaket or na bi uting ni la ka librot ku ni nga kana image processing e kaka a to le ki na ci a ci tak a ci ran ana lo la de la ko bu ware ci man de la pandu ko lo lan bi yey pe ni de le ke ka dul won ci taw sin ke na ka kwani a ci beri yey e kaka a chan ba di ba pian de bay lum ka kor piu jrot kulu we ka man ana nang te ke dia wan ba tinge ko no ci be ben ku barat pyo barat update a chani ci ber du jama ba bela queen lakini bu ko la ko warat ana nga de dong we ma ke yelwele when I started on Golan lawyer my diploma kan boku nyoj wan ke yen you know document to kan we call PhD e chu lo mar ke yen tok sukula ke chinde dunde ber kor kin ke beri taw sukule a jala we yoran ke chilo du chien e to PhD de 1993 e jala du chien wo diploma IT abu below it took software development. Wa kan guy.
ko ka kan ga jale yo ko mu degree ke di PhD de wala yong lo ye go ajal karo yo la karo je lo yo ba jal ba bin you na nyir kirwo ko sukule. This is the man who changed my perception into go jalo ko la jaga ne nyu ane lo computer during those time on in Yep. those ke to computer nyen Ai. le yen ke chol gui manini graphic unit interface Interface, yeah. eliu apia war chen gui chen ben ku yi all this visual studio and all this programming program ke chi jal ben ake liu to non work. So I had to come down. So forget about my PhD. Yen man gamen kan one of your classmates, because this is a course that is new to Nangan. You always yen tibi in think education ja date. Well, education na date mana na chalo PhD ka inji tok. Ku jalala jam. Jalala Jalala jam ilai. jali na Jalala jam. jalala jam ku jali na chol kriye kula dictor gololi yen che yen education. That was actually gololi ke show up. Absolutely. Well, that is not education. Okay, what is education? Well, education is a skill that you got. Absolutely. Well, skill do no kucha jalbe mi akuyera nang skill ka that is skill abajalum ku jalien rot jal kan chama yini kin jal nyan ku jana la yo ku le yen yerke akon yini kin nyan akon nyan ku jala la yen andati. You really don't ever take education face value when being la show up. Then you will waste millions of dollars run a PhD because we can be queen. I think all, but in the jam you will be talking. Okay, you man, technology upgrading. We all achieve a job locally. The world to work in, you need 6 months. Now, chat behind 6 months. Hey, you need to don't can. I have a proof because Absolutely. because when the parent programming 6 years ago, I have to learn Gone. now. 6 years ago, now our Jalbania Dochen to do some of the languages that I was good at in programming. Kacho you yen the syntax arwar, Yep. a lot of variables are changing and all this. Now I came to know that no. That is not an Ado University man and you Absolutely. Ado University and you. So yen in a jaka kakaben now tangramti. Yen courses are being chosen, coach a lot courses because yen a kiwin wuti a loy ukachi bacham. It ain't going in quite a way technology fit in there. So okay, I call well technology at in every cost. So ka ka la wo ko pi wadia. I can call the value thin a bank behind the peer a computer. A chu go cha cha iran ti lui man ko nong services lo ko kor ba lo mukta pe. Ki in che be ma je thabai lo lum twan ka de ko lum kan bin ti. Bi be to. Trong có to Australia cha ni ko US. Ye in yira lo ti chirman di kare man. Ki la lu me kan or in use the computer. Ku ka chira nong daman bi pyo. Ku pin no machin pyo belia ina ja na ran ba cái điều ran be jal như điên điên lắm qua bi pyo lir pyo waliu aben yotin na ri ko ni mun ka lela kor ran bi war to ku telephone ke u lo điên u ke in cholo security aba yo ke aba ko ji ten ko ba tinga to la nyen nya wori nyen apia ba ko loy mane ke pi du ten abi ko ni stress ke ya kor ba wele kin ya kunyo courses ina jagon ba ya ni tan ki ba ka lo ku ke 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 kana ku kanang jam chana kon wel tin ko la nong cho chi ngadi nong conference jam chi bani with Australia but South Sudan ko na chi organize ku bo ko jam ayu ngadi University of Western Australia an ti bo wo dan ka wa jatin ku wa ko chul to bai na anon ki wa ni ma me an bai me an pa ne yene ket la nya yene ka ni che yete no la man be doi twan yene ka ni gan ko la lo ka ana jel a lo yo ala ka ni che go ki ni lakin
kini abakuk ke tuen e ba chukon arok pin te Chiengkou sin kuna ba chuk la rok pin ke bi bay e ke ba nyu ran ti la ra de yen yin ale ba loy anyi ku ka le ba loy be wonum anayu ko loy moy ka waja pet ko loy pet ba ke de wonum ma dia chuk loy ba wanum na chi loy wiya ka tom chera jurugol ci lo mading ko ba jala ter kana janga de nga Chiengkou ku jelwele e mading ene jal go lele ga alwele ene ba jala nyodo kurtin fiya be la nyutin bi ko chola kol chupo la na ba nyutin en ga wi lo ka waja so ke ro lo tom to ga jang da chu ka cho jal go pol lan go jale na te kula lo kurtin ma bi hodi nyutin ko aliu kan ga nyutin aliu ran pe ke ci chaga yi na bokale kula chang jale ran ye lo pa ni kine ko ayi ka waja lo e chi be lo londe ni wa kan lo ti ne lo thugli ke a ko lo ko ni kadai jul chal ka waja pa ande ka ci dim ku ka ci doi a ci tiam ka ni ti chema ye na ci jwe ra ka yu mit ka ti tin man ala ko ni ka be du la bi lo ti ben ga kar wunlom ma kar wunlom na yu mit ka diktor e ka la biang a kim lo ma che mai ka ti ga ter pa na kim ala biang mis ka lawyers pa na mis ka lawyers hala biang ten long lom a che mai ke yi ka du ayi ya e pa ne alui e ke bi non ko confident na bala loy kini ale e chirandu ni chinin china ko kol ke yi jalo maka te chin ko tini ngo bi kontin on ba yan go ber kan ja kan ci lop mona chawol a chan yen ka ana ba ke te ke chat yen le bu ko kwani de ku technology na la ku tiang kan ci apply Melbourne uni kan ko ko ne actual science akoy to ngiyang lakini sa ne ke libriya ken yegel ke bi yegel ke kin gor ya ga yinyi kulwel go ko lo pressure ku bi ku game ne mona bala ko ne geophysics kan statistics go semester to loitin na la ku jal kon mi wala ku jal ting ye ko ye ka lo ye Australia ku ko ka yaran ku ga lo ku luitin ku ye pi de ye la yenda ku ye ko ci ke lo wala ku ye geophysics ka kire ya red ko ki waru la ya red an ti jal ko ne geophysics ku dur asanya ko ye wa jala jang ku ber ko ha bor ga jar ya red an ga kire ko en alle bi Australia wala ku tiang Ajak 70% den a che luoi ku 70 ye luoi ele bla piu ka bla luoi research kwa ne chura sem den no high school ma ka waja la ku pel ka bla luoi Ajak ku ye den le oi ku ti ko el sin kwa ne piu in school wala geophysics go tingi ko luoi no go be ya kwen go yo luoi kana ko mining e study luoi to ko ya tiang engineering ban engineering their employment rate was like 99%. When get on Louis which booming. Louis boom, kuga loy. Kawaja, a corvia or clap your call. I took a bula here, the chul canon calculation day, Louis. I got you, Paul, it's your god. Kawaja, weekend, I could have been young assignment. What in a reason? That mean, yen, and can chan Liban Louis stress. Kero, and then your numbers, go over with your physics. And low unit one engineers at same person. Kayo yala yan yi title yala wo ku ke to ka ber ku kwen. Kayo chana lu me title me ka waja. Yina ja. Go yatuk. Na la go yatien ko ka. Pira pan ka waja. Dero cha ba mara ku kwen ka pya bi ko mara ku ba ben ke nei. E ke cho relationship aja. Ka waja yin ku yan wal bula. Kuna nongo relationship. When yineti ayi choy connection. Ali bi kana lola network. My Yelwema 60% of Australian job and network. A degree. A degree.
nan wa gwa tinga de ro bae ne de dia kawaja amaran bit ka ilula ka anti social ku ka che buto ma ka ba ku to ka la lo ba ne wo na je lu tok de na lo ma de ba ku je ti ku lo an mi yen dia lan mi jam ali ka ma lo ba to kin che jam ala ka le ka che part of the team anti social chatimu ke jala Deng wi jal biere ko ga lum ke dia o go ben ku jal nyuch ku jala di ba ci le ka na mon Kenya jalum mon Kenya to oriented on korbalo Canada whose program go la bi ku jal bi jal Sudan ni ko yo kwan ban ke sanya ja san kana ko chemical ko no ta ni kwan pe mi zon ko wus lai ke ko tiong so an ken kwan an to ban ko kwan economic kene kita kwan economic kene psychology ka ke jaga kwan on karbala Canada on korbila wus ti chara yo yen wus go ban ku le yin ka non grand piazza yo ngi ko ka kwan du san ke mo kol ke san ge ke kwan pin ya de ko yo ngo gwa ja le la ja le la du ne san ge ke ja le an ti to Sudan cha oi I don't think bina ka do ki ti ngam time de na be ban lakini kana ya oi ale po pin ku ke rule ka ga ba jal ka a cha bi yo le lum to ka ya le lum le nong ti go lo nong ti go le ja lum ni nong ti ku mis ke diak yin ka to ka kuma ti ku mis ke diak cha tu ka ta ti ya cha ya yup cha tu ka ta ti ya nai cha ka tu ka kin ba ku la cha ka ma ta liu yin jal pat pin mu degree pe da re a jal lo du kana nga to an kor cha ko in pene dan queen to kun jalwel tong how bad is that kero ro jalwel yen na kwan ga da chi kon be mi taw ta jalwel pel community pel ka pori wa ga pel community na chi mi taw ta venom ko du loy kero ro loy kan ya balew na loy an ya pyo ndu ga na che ri ga baloy kero dia loy kan na loy skill ku jalwel ka ka e pire ayi ko balan kin be agot abai ku jala tien courses ko lone go ber ku yon ni ar sciences kwan ni ar calculation kwan ni ar telu ban decision ban in ban nan ka dia de loy aba kanala commission batinga ke jidit go ber ku yo kana kan mi ta benum e ka yina ja ka ai very important to create ban ya loy na tuk ku ci don ko ka bal ke ra loy taw mi ko ka ai ka ba ja ber ku loy la do what is your passion what do you love ku ci mi dit tem we kwan ale ter wa ke all the time kina kente taw ke biane ka le loy ke ay tem we ku pa cho nên là già la jak pa cho nên là già le miel liu ku pa cho nên cái từ nyar wa di la ba chu la tai tai chi cha we ma yang luôn là con nhà rồi ku la chok ben cái lo ni re liu ala be liu bi chu la tai we chu la tai tai ba ko la ro nào ka wa ja ben ku yu mi ko la do what you love follow your heart na jom ma ben ku bi bai a ja bar ku tem mi ta mi ku ala u jeng ku mi kwan kana ni bla yi role model re ke chalwele waro home school ke anang me waro home school ni waran ke ane lu bai ko diaror ko lu make sure that ba mit ke ba ko na war ke nyan to kan good grade she was aji pio mera re na ngi jalo pia diong to amer go le yen the way kinen encourage by akena encourage school absolutely and encourage school so he was very happy aketo ken den lo rati ayina jaga ken chalwela ku ken na ko ba mare wedu ko ke be wer bi ko ping we ko wer ne cha ping ne ya jalwel ku le bala pan pe ku bala ku nyoche to nyiranda akor ba ping wer ke yen pan chol ka waja pan tong to ke tie
arre duran jal Melbourne ne ke di Melbourne ku jol chula mading bor ku ler ku jel jaman aja ke engineer di rawa man tang ta pado Australia kwa ja ko yan kan public broadcaster radio kuma Australia ku jal chula ba ita la wo pe nyu kurti ke yin loy ker adol ku yin ran lengali yet we have to be very realistic pan ti the way ki jal korba loy ke a korba jal de na cha ben ke in to pana le ku cha le yu be ya ka chi bo me yi a ke i choy rande ke in jal ku pya da ting du ku jal ku pya lom ku ye jal yo bul jal ku pya Absolutely. da ting ku ye jal yo bul ku jal le ku pya ke tung ka to ye na ye jal kor bi cheng du nyi a che kra du kor ping aka ye na mo ndi chol je Jackson di yo ku la ja because ye na la mare che rane to Melbourne ne to ki e jal e lu retirement ela mare je jalo mare je ke da ka kor ko kon nyande lo ke pi to ngjem ana jo le ting ke after 7 years ke lo ke la mare ke jo la ja go le wo ji la pan go la ja go le go le wo ko nya ka bi jir Melbourne alwe I'm not being racist ko ke da kar ba le yen wo ko nya ka bi jir Melbourne ala ku nge ko nge ko che jor run bi wo ko ni de wo kon ci be Melbourne yong ci we pan Australia na wo ka wer ko na ye wo ngo kor ka yin dul lo do mi lor ku loye yin be lo yin be wong do ba yo ku yin be na o ku tena lim ko ci wo ko manen wala mat ko ni ko we mi ke jeng tena e buran tinga wonang tinyi ku ana charan pe dala ke yin bu kwai num ku kwai num ku kwai num lekin aya ke jal ben ya lo yong pi tang we lo jol bul kai yo yor bu jol dir ko lo bul ka cha pi je amati en we ka lo ena alo kriye ben ni chela num we mata tie ku ro ruon ni ku ki mata tie ku pe yana ngamar lo ka wa ja dai ma run to kana ke chol ye gm jala Yep. to dinner meeting yong en we mata tie ku ro we gem ko chin tung ya ko be ko konwe yong chu we le ye we ra je kan ka be pia acha bile kene Jackson di che wera kichene a wera because na yuk mata thier kro runto kuchu runto ke pe ka mar ku ki madwara kul ache yen be la mara lemia e ye nyot e niubda e yen ki mara dun ne yina jake bu understanding kan ko ben ba eten achen pin da to pin nom pin ya de ke jolin ben wara kul less than 10 years ni ku pi war ki wore Kenya we have not Yep. made impact why will the chan balo indul war ba chat is a very difficult thing. Chan bawara ga kan chai from Kakuma baben Nairobi. Na jal ben ku jale rere in mangno mu go to tang chero yo. In kan wo pe. We don't have that here. Chaman wo yo de chare kulul ku bolit. Absolutely. So we ko ye na cha ben na cha ya korwal ka korwal. Chang du ka yen nyandu bitia ka ina korwal. Che chang jeng chang pia du ka yen nyandu bitia ka korwal. Ku ker nyandu. Ku yen ga yin biti ku un e ina korwal. So wo korwal. Ku wal kor ku ke ku pinye wod lor. Let's take the positive. And then jal ku bel Absolutely. yu ku ke kida ke piadu ye buldu e ke piadu ya ku kuldu e ke du ye ngudu ana lo ni dul mana wo ti tere wo ti yu waran wa na un ke jole juran pyramids ke Egypt e la Egypt na un jole juran pyramids ke Egypt ku jole ye jam go jala go la tel no mi ku in chibati na tel no mi kula du yi ti mana da until 1956 pane chole ku Sudan ake pantok until 1956 ake die Absolutely. ke pantok so ke they have always been so a kukul yela lela kukul de wai a gutti Moses kila yen lela the last time I checked the Bible Moses did Africa ku dir Africa Absolutely. ku to Africa aka kin pin de chene chu tawfin go jalber ga ku Absolutely. jalo le go kulel wala o sina chi jal chilono achi lelo oh I forgot to read about that. So yen len benang kedun berin ko berin ko pye. Benang kejuatin. So ki ba dia ke ya karya chini ti so kan ina ja principle ka ke dia ko ka they work for me to be honest. They work for me so Allah bakalwel. So the last time I check kulwar is that I canan to ka lu check
achan one on rinti ku one on me yena ba mega device ku bu pen ke yongale ba leken and in the next 5 years tikin ne chalo technology create ban change na ja cost loy kama na keliu and if you look at the employment you call economy moneta mane Anara dibata chobale kada okay chobale link John garang link ke chatwo che yen ke to yi chok chen comment du chok lu click abi bay yep lotwe so war chana chia kina ja ko ban bai na ngai ti lekin ke chalo kre digital age ko wa jam long choosing a career don ko 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 che 150 aping lorin jam ko jan nang okay kitien so yeah first so nothing if you choose ku ja lo lan loira na device e ko le ke la jama dan lo jama man tio number 1 in the list in the next 10 to 20 years Kiran Corbelo. At the top of the employment, who cannot shortage Mantio engineering. Kira lawyer, yen infrastructure, etok yik, quetok lui renew. Kakali cheng beba ye tok loy. So now when it course engineering, in the next 5 to 10 years, kala be chop yet. The rogue is data science, kin the villa jack. Create ban information o ko ban ke mal. Information e ban ke mal. And its slogan the company they what in you will why value you created from data. So man when data science man theo I will kinto data science because artificial intelligence acquire information ke waka jam ko wana jam man jam work information a loy wu tong Facebook I be in Facebook wo data science number 2 early services generation the ke chol baby boomers eri nyon runde tong de World War II ko ka dio abukuru dictor juj abukuru nurses abukuru carers that sector is booming ku kablu grow lakini achi pandemic ba jwa ka yiwa corona ban ku kokchir corona ban so health services a lui shoot man top of the list kere human services yani koi anything to do with human services ban at the top of the list the chi wani bamar high up developers ku kane you don't have a jama a chan baya app developer akor about language tung yo be di kai ba pyo ku cho yi thun ku ka che ku ko dang go a ti ku na ira go dak me ka chile wi app developers at the top of the list ku entertainment by the way entertainment in a job you don't need to be employed and one of the thing the information consumption even very important it in a jacket tine yen I've been looking even last week I created a group ku ko win karba mentor because majority and ye ko karba mentor you know me the talk a musician they are gifted absolutely aka gifted to the knowledge when talk na te run into a good use mantin karana ke aware period in a matter of time absolutely period in a matter of time na kilo indul mantin ke man brana lo studio ku lui der ko produce ku tew ke der ke in a very good place ke tew der ke in a very good streaming service ke yena nan ke pia kunyen ke chiam ka mukila man the problem is this in a ba chen ke example man me dalu be dit go bebe man ku choko whatsapp lo ku yoran ben sik lo ku yoran dina chin ke be chin ke be lo to nangen ku nangen ti pio ku yen di ar kun ka to bin ko mo tin ko ku to bin ka lo tin gan this is what you can get out of them ku taw ke tene ke ka lu bi nang tun ben ran ke chiam le be yo e to ku ken na better low in term of other entertainment services organizing shows to Nankoiko. Kayen community Jack. I will tell you the last time photography ya loyman. I go photography goal in 1996. yep. The kids of Paul Kichan of Polaka.
en ayet an ku bo on lan wo turi an turi ni ku jor po chala ku jal sura jor bila wang Nairobi na chi after 1 month ke jala du karana bo ku le beralo ina bi ku sura tingu le la ngi chan ya yen an chu be ang an ni hele ngi yan an ni hele yo char be yen ka na war jale be it ne chan jal nan cameras well okay. Do I ever got to sell my videos? No. Okay, so majority minta in Australia, I have never asked anybody to pay me money for video. No. Akachin ki cham ya good man ku to achin ki cham tin because ki chari en ajala ku ye bere yo gran ku le video dun badom aban 10 hours la local edit. Na ye pa na ka 10 hours go adum de ke yinin kwero thousands of dollars pin. Na bere lo ki chi 10 hours ke 10 hours a bin ta bala yuko ki chi $50 per hour. Yan ba loy na lele ya ka lele kidipyo achin ke ngade. So what I did, well no ke la na cha sura dula the computer it na 170,000 photos. 170,000 photos in more than 10 years. Ke mo ke na na cha jalting ya chirun ke dilo anja ku du bebe ku choka ku yin ku la kan abai. Yeah. Chima data storage tongi na mana chi ba nya it costing you money. Lele ka ke lele ka ke kene 5 terabyte kene 2 terabyte kene 3 terabyte ku ko ka to na jal ke you ka ke chan to buy this are very expensive but tang ko so you find it chan bu ko pure now to understand the meaning of technology and where these young people who are very talented comedian kungo where they can actually benefit in ke tun ngor karere etun karere jigena ben ko so okay de technology na jak ke karbal we long career ke karbal ko dugu mi jam e mon juda en ke le len jalo ke juda le mi ke ne kon ka yi ka ya het ke to ne juda ni ai jo ma ka yi tin ke tu aro lo ka lo bit ina ja kuna lo ra bit kin ke de la ga chan ya ki la ga ke bo achiran ja ka lo ra bit manin chi lo ma di ja lo bit ma di achiran e burai chan ne ar burai ku e ke bo en cái cho ko ni career trong cái yi la mit cái ne lum cái bi ko ne da mane a chin cái permanent pe nyaru ne ko bi ko ni yi le banang up to 10 careers to chin pi longer che yin ko to in journalism in the next few years ku lu well or when yen you can go into app development ku lo a chin cái permanent cái important economic ko koren e da mane service a chan ba humanity bakwan ku la mi ko du yep e yen yu ko bu hala mi ko ke kon ka bala ko kon ka bu la du mi ko yo ko kwan kre pion ni at no e kana ala bal wela ko stupid device stupid che kan ya chon met kwen ke be kwan ke kor services korande a chan bali du yirana yiyu te no ngen live de cha ya ayu grana manera na no ko jam le kene cha koron le kina cha jala ni ar na che yin ke to into journalism now if you look back 10 years man you love it rana jam kina cha kor kul taw sina jagule loy the more you do something kin lui la point a lui deal lakini ayu le bi ko bi la fa gol ke lo kadai ki lo kadai ma kene ajak in le ko ta da good motor this is this is what and this should be a work bro like a very good show so people are so happy with you yen ki ya korba le ke in dictor ajak and one thing ke cha mention you know nang wer pia chalwelwen miet galam e kin ku ya tin war ke kere miet galam e kilom e ke kere lai yen ke ti chen ye lom tin ku na yu ken wa tan ko war kin ye le ka ti ko war ku ko ti aya le ko ku le an
ana bi nyal wulen ana bi nyal rane chol wai ma yep Jacob marumwai room wai ma ku yenin ka yana jalo ku le ko don't ever take a teenager dulwe yemet dumet yuk man tin kor ku le na tonen ka lob yaran pe ti ton inen lob yaran pe because and you why my can pegben and kikiri just 15 days why you team ko yer ka kele an ben go pol we kele an yep absolutely ma gor ku jala ma nya gor go atingan gdien ci chok no pet an bo kan ci cha to an ci chenan wo mangalatore wa an ci warlo warajal kwan jalud ben yew aka jal ku yan ci la yebi chok kwan kor an kor ba lo ku ba jang e ci ka kuma agola lo sukuli an ci nal an akoy dadu kidien an ka ci yide maktabe dara tim ko ko yan non antin my friend yal kwan kan kor bala tangen go ben ku ke yangana ran ran ci akoy le tim ko o cha ko ke wan pa an ke gar ne rir to go ku yangana an ko ti lu gan inde ay rir tok go be gar ko ti go yara ko ti go riel go ran ran adul go ke nya ya bara no cheri ne chok wala la ay ya ben to gas pele ji mi nyen ne chok ni lo la ne chok go lo ke e be lo ndo ler ku yina lo ku ler ku yina tayin an ci bakar ba kar ta mama da lo la yen an ci ran an ci ran chol wai ma ja lo le lo ko la yun chok a cha la yen tayin a cha yen rap cha la de a cha yen cha la rap a cha yen yo lun ke det ke dia e tayin di tin ki tong ke 1995 hey main tin ban warabel now go bula ben kan ko ko tien mi ben yaltin e ti ye chol met ko de yung met because I chol ko mit an yar mit ret because ane kirandi te chaton ajak na jela ben boku he ku kida ku bi ku yo kan lo bara la the lo bara lo du makta be ko la okay bi ku jala ti ye chal lo su ku le waran an nan kan garo an yi kitini la ngali da peta randul da tam kwenan an gare tong jenga peta ne go tong jengo le pio 94 well, okay. This then you will have a skill that will lobber will imba yen least by you can test it. A chala yen to your sector 9 to pan kir mayadi tinto rasa kir. yep Go gol go get in 1995 by Thiokro. Na ye pa tier ku pa na pa took 1996 jo ten bulo matamar na rane lui kan ima kelo alo ne chol Daniel Bakele. yep monya bach Monya bach. Panyar madut. Kalau ku yo kene lengalin na nyilti Indian. Ana ma to ni dia ba. e wana tin da di da to ina jak e ya dir Anyi ma to ana ma to ni ba ti Indian bagel. Aya alwela go ben ku jo alwela o kala ke te yin sector ti akor. In be move to sector 7 na ngi 2700 people. Lwele kiti ga be le kon because kiti ana ngaskom. Looking at the way how powerful you are here in ba yen ko ku because it ti yen ka mi da SPLA. Ajak absolutely an chiran beton and I 6 months later can bear man the gonga roll kachol better la jorin ka leran into medical training balane yep now a teenager abi ko dinial so we ko ke chol met anybody to kemet kutonen can be anything albe yara and pay ku ka injal dol ten le kinyi ya ku kinyi worry about it. Don't worry about it we ko absolutely yep don't worry about it because young will never come. Will never get there. So ka keben yen ketung ka win to ko bidila tao met alba mu pet met alba benial yen ke tande tin ku yen ke tande career ka chirman ne absolutely yo we mit ko chiria ja ko ka lebi we ko lo twenga e kene ke kar ba marina jagin chale ki ro lo ki chalwele ke mentoring
ka kon yi jeng ka ngadi ni chin cái ka ada wel chu ka to wo ka bana ja ayu ko mentoring man kon ka yu ko jeng mon cái này cái to kana wo ko wai jeng yen ka piatro loy ka na charan kon ku chin la di ka piat ka in pyo la yum cái jal wo ta wo ka man che del ne chana wel tin e ba jal jar men no made abgam a chanen ka chi ka waja chi ka yo del den ku ka che loy ka nim la na de ka yen ran e ka den ne en ka yu kwan chok follow your fashion follow your love ale ka nu le la tok na jal ma la tok aja ka jal mana re pa cho no ya di e jal e la chat pe nya banam diang chi lon no ko war niar ku te ber me lo ka dite ka niar lo ka warot de ben yana wel tin ko la ba jal ko ji ko e ba behavior no ane ye luit chita ine war pet ke patile met chanan chin time ko ka met ta be lwerin a jal met go met ben ko wel ka niar chi met lo ko lan kor ba police gol la yongo gol wel ko chi bi ho ne no man chi bi ho patile ada ka ban mai gol le ka ban mai gol gol la yeri era kor gol la ge gol la yi na a chi ne kon mai jalu yi bolis ko dom yelu ayi bolis ko dom ku ler ke kote jalu ni ye ngai kon mai jalu ka che bolis ke duwa ba pili chare rana kon mai e jaj so na yeri era kor ke yo chin ba ba jaj go jaro wai pin ku le gugula ja le gugul na jala bene ko go lo kayidu alwe le de rano rier e jaj jalu la biya jaj go lo ki mediene a chan ke bi gin lom chi e mediene ke jal ga go be go improve ba ja choro ba le ko ba lang do na mit pyo the rate a chul dag la ko jala lwel ba jungo per so happy and we are so proud of you, right? So government chatting attitude me dara buwen so at the same concept akan ba le kan ku lo yelo akan ba lo la choy du lo wrong akan ye men sika waja chambala ro kenum ke bi et bi ada ka tabu go ran ko rier kana ye rier go lo la rier di ta chet tin rier di ka jalo la ko dun chalo ya chere lakini akor ba jar rier ri lo ikene government got it to go wala ja government go di government go wel tawali yit ka ke do non go dik so ke ya ko bal wel ke nya ke kor buya adi ba buya le mi du ka wel kwan ke nya abati tene a chanu yen ale bi ma laki la chana na le mo ke damanda ai dai ke de ni chole my kitchen show my kitchen show a chi man to ko le kan ku le nen ka kar ba ya loy go lo la ya lo la ye na yima ma du loy chi nya ya lo ke na kitchen show ka bu loy but e studio man awel ku ku show ma ba du ni ko la bay my kitchen show e ka boy ya lo che live ke to ya lo la cho loy live ku loy ka kitchen show kin cho la tin so a chen ye lo je ke na chere kharia ya lo ka chere lakini atoka na rana ban chi ko ba unique ya lo rana ban ba kitchen show de go jara ba wifi go jalo chi ko ba unique so ke a ko bal wela ti wa communicate ni tong bisu mane en ka kor bu jar war jang dai nang tok ek ne we du no ba mar ba yena na one thing that ku intervene into a very important thing anang anche ko ara polte yuji mi kya pin cha bo tina chiran ga te cho ten ku le ran di ngo pya le le an chiran la re ten pin le ran di ngo pya le le ngin polo mi go jale ya tanum go jalo la acha be delete comment go jalo la okay ran pinom pinom na won jalo chiran to kan lu en pinyan de ternom yan tindien kor ke chol ke cha tenom okay ki mana li ba go ja go kulo ma mi ku tenom lo niem de do niem de ku ja goranda kan bela gar ku le yina jagi a very important person Achi support ba ya lui kaga diar.
ache support by alu ka diar kicha jab de ke achan mi ala yen ko we bian parenting ku jala jamina ja ken mi da chu ka dit man ti ne ku wo kin mi mu ku ke mana che mi war ki yen mi war ki yen ka yen du ka yen du ke dir man de na chi du ki dir ka belo la pie ka duo bi yu ta re tie ka bi pie ka be ara na mi ka jala ben mi ka kin wele ne de when talk take a wuke nanang the different way of life. Absolutely. Yeah, kind of walk man in parenting. Man I was looking at 70% miss culture America. I can work in. Cooking Obama we need black dads in their houses. You don't just need to become a black dad in Mandu. You don't just need to become a black mother in Mandu. Mizu mana tien ko ka ina jak. Kumel kucheru na tier. I always tell people this. Mel kucheru na tier ku wan yenya. Kanyi yen nom da loke kill the pay. Achi beche yin beta. Achi yin beta at the age of 14, at the age of 15, age of 16. Ate ka pay konrod ating rod marayan kipiat. Kaji yende uyena be worried about mon beting ku jalanga. So what do you do? Learn can agodo runketi from 14, 13, 13, 14, 15, 16. Agodo come anatu you must start friendship early. Can banyi loitin kutien loitin menduk ayelula menduk until from yerun that come from yerun to go good yerun that come emana ka kor. Lekin from runket the tam to runket yer ku dik akor bu wun be ajam kaye. Lekin aleru na tier ku dik men duku ka chi wun ki beting ke ye role model. In ka ben yi marum Kobe Bryant, in ka be yi LeBron James, abe ko ye yi Mike Tyson, ko ke ka be jala ko or ande ni tingu kure ko ka be jala ko ke nanu in ke ran ye jal tinga equivalent ki be ra parent. So majority of the thing can bu mi ko bu ka convince ku bu ka live. We must establish friendship with them. Ku yen ka bi ni jam ne yen ka yen jam ne kir ke ba ya go ku mi lew ne pio ba na li u ne ka na ke na chu exhausted aba poli an bu dia ta chu power yen ke chalo ina ja ke to ke ro akor burut ke ne yelwel pie ke lo ke jwa rot pie ko ru bu lo mi ka waja ye lui die le de bai ne a chan mit ka chu lo ke gu ba ka waja de ke ni ku ka la chol ke ka waja anale ben bai ke pio bi yu ke dur ba du pen can be nothing Ajak war Ajak are you want to station war Melbourne watan bolisi na you ka kai gwel ngi no America yena ka kin ka la America ato utin ka nya tung de gwel eto yen eto to American an Ajak ti ja you know kal wel ka you to you they are totally you the yen kin ato is called self actualization so I call role model outside kwen ke en ke rir chwayo ko ye koto bai ne na chimna lo role model outside kule yuke role model right daro lo kala lo mit ko chen ko lui karaj a chana ro lo era bela lo chi superiority era lo chi ni jarier en ka ina tinga lo biala wera na yu grane cham wala rir ke karani ka jolen kari rakia wali ne cham ka chi beleu le ma ko cham ke de nya pin le gu yuke de kar hita bini ka jelo nga ku chala krede ka zika che belu ka lelu ya monton mi chere ranti achani ene self actualization a core a role model what you create ka yu ket culture mane changnya when gol wai ka mo nimtin ngande tungo bi bulona ja go rane ben kor be ya dira pyat kemi a core ki bi ya dira pyat ana ngo ko man hina ting ana ngo ko ko ka na lwela ka ke wo ko ja e ko war chi wo kon to ro ku chugum chu to ko chi ku ngana dong du pa den de kin to chi ti ro ke ko kin to jang ko kai lui man ha ka lo yu ka cha mi dong ke ter ku ber nyao yi nom ja diang ayo e ran dit ku de nen ja la nyao la e ja diang no kit to daj ma kere video ne yelela kere yelela Ajak ye mi da jal war pe ten tong we
na chok le yo do ke a cha ka man de ne ke chi man den kala ka me to ma pa che kol kan to kan ka an ko la jak yo la diang no me man bono go I'm coming from Perth go lo la wo yo no go lo la ane dai YouTube channel do na ber ku ber na on ya lar Canberra man tin na you ken man tin I don't feel like man rande ti atinga man dia ane lo Canberra china lo Canberra na lar ku ya yo mit ke gurume powerhouse I majority of them are mit alba yo man da yo al ku med pan tri but what you will not believe how that child just because of that video how that child is attached be can be wo ke in a willen when ka yan jam ko war ko la we ko to air we pie mitiel willen mi man tan mi te ke aku because the uncle kulo guti ye monya dul ka mo yal ka uncle ku ye monya ter ka mo nyar wen ka uncle now ki support bu jalo ye pirwa to ko ror war yana gerandu yen ye wela ne mitku ku chenko ku bege chen because madumane era anu nan ku konje man to ina jag mit baga pie man ti ne ku to ke pe a che bijama ke ran ko waya tir no e welen de nan ko la jaken ga ni ke eti ye mana chu ye mana lwel che man ne ka ye mana ran de ko win che ko win che man some of my friend che man ni ma junja wat ye ku yokin ga nan ko ni ke yinin cha wulen you will come welen ne. But this is where we need to come back now, Bulolo. Okay, can we build a community out of Western society? Ira anti wena ra ani chora de ngeka wilen. Ache moya dulto Sydney, moya dulto Brisbane ka pet ko nyango. Yung kunya. An yena bu di taw chu power batan bu har lela na non ka tini dor pin ka taw chu power ina ja ka tin ba mara ka pia cha lela ta. Ami ka che mi pin ka ter ka. En ka pia chi na li tin. Ama ni ka cha tin ha che ka pin ka tek to ka. Ana chak na lora ta e di ba me le kwat a pia bu kwan ni. A che kra. Yere yen ba le men du ine bon ku kwan du ke ku tong yi wa ja ma ka. A che kra. Cái bị ám mà bà lừa cái quay giang qua dia yen cái đó lôi trong mít cái our tiếng quay African qua dia a chi thế tục ye moy giang ye moy nuer ye moy tino a chi thế tục ham man ko chẳng mít đó được quên cho cái nó coi đi cái đồ ra phía đó hết ra cả đó có giá chi ngọc cái rồi ra anh mình nhỉ cái mít to cái nó walk rồi cả ran theo cái gì ran đấy em anh ni cái cha thực em anh en cái lung cái này men theo cái ran chỉ là cái lo cái này cousin lu cái men ulan en cái cousin đấy ran chỉ introduce ai cái ulan anh ayung mà ran ku le uncle cái thì nó phiên cái cha nai phiên áp cái đến giờ liệu cái bị giá là lốp chuột gì uncle đủ đấy a chi về là lốp chuột en cái thì ni cái giá là watch là khiến cái ai ping so cái chal wele war pet wo ko dia wo ko teror ka wo kai ulande cái mis ka ku wo kai ai men tidir ku ni brother de ku ni kwera so yen cái lebu loy e bu mit bu ka jam ku mete mit rora nya ping to ran pe e da chawi we ko ping cái là men du yitok ku bera ran de la beri ka gem ki yi cháu ơi chăn mi vào cái phía này já mẹ tao lấy bữa đây trong hun à chăn cái đèn trên không nhá cho là việc à nó ơi chứ cái đèn luôn chứ cái gì à chăn này hun đi ơi chứ bán được là khi nào bé ăn thế là luôn à còn đòn à cái account là lối vào phát triển chứ credibility em cái account establish one cái và chú có là cái cu à chăn on bi cái này já chăn chi gọi tiếng cái thằng cái gì mới ra này cái ơi này out thật và já luôn là out thật quan à trên cái gì cái dia quán mà giống cái luôn đi cái anh con với lại à cái nó chân với là cả cái nó phiếu gì giờ luôn này utan chi nó vô cái bà đủ cái nó cái gì căng cái con nó utan tuyên đủ cái utan là trên cái gì
ute ken ka kan ko ka chimi ki wo wur kon welan kon wo kan ga nyiki achan ba credibility establish achan ida no go ga ila tiu batli jalu la ka ba loy ka jalu la ngan ka de ren ute kon aya ga la pyo jama ko ba lo la chuo go nyaro wan ma got ti edi kulele jama o ken go lwen achan is ka chi nyan wan chul go lwen okay ko pet go lwen chan ache mi le kan wet chatiu ku nyol ko profile ja ku bela ban ku lan ka lu bole ti ku la ban no ngadi dia ne yapta no ngi tu gurpet la be ba fatile ba dia na ja jal dia go jal char go la ke beautiful go la ke ka waja en ke yina ku jal wala ne te wona ban di te bole a chari na chilo ya a chana chika waja ka wel na go jala relax ku jal bela ke la na de yen na ya ka la chat ba la ko che te ba cái yin bu koy pir go mem to go ti ku le yi dom wo kede go la ken ku le ye na cha le ba le kin chan ni yawo yin kor ba lu nyaw na cha te mi ha ka ba jal ha ki jalo ka ya le mi important no wen ti da ting go jalo la men ti en ga ya man ti ba engineer go mi lo ka dia ya engineer mi ka da ta ma buru e cha ti mu ye mi ka no ambition and success ke jal ke confuse ina jak e support ke jal ba bi yo chanien wachi chen ka wo wana ke so ko bi to ten wachi chen ka wo ya ka wa jan ko dia ko wa chol wani ko dia wo lo kan ke den war chen e chu wo tare aka ka to jal tom de ke gumelik no validation ye ping ekrer because my friend na nyanti ni chane Facebook ke ku kenya na madia kuma kan yi chane Facebook je da ngande YouTube je da ye music a jol wuni ye lwel ko lwel ye nan ci baba lwel an ye jagarun ke te diap lwel wo ko ni politak go lel no baba ko my first go lel no baba go wuni le yi go lel no le baba I know him better than you angu man chen jel be ben be ker tangan bi go an ko la jak go jak go le nyanda jalo nyanda ne lo go I want to correct something you know baba go I've known your dad for 30 years go is that true? That was last year. Is that true? Well, yes. Well, no, okay. Oh, Baba, you were telling the truth. I thought that I know him better than you. So, because he ain't no denti, you go always a validation. Akin echaleke kucharana ke jal promise kucharana ke jal nyut what you are capable of. Because society can ke peace in a jack. And a lot of the one die ka teenagers. I couldn't underread about Leo Koika Media. European language teenagers. Understanding them, you can jam it. I would you lose chatting it. I would to go worry you are tongue young. What is the teenagers you jam it? Now I have done myself. I could discover where how they do things. They always doubt their parents, including and absolutely I doubt their parents. So it is struggle. Sometimes it become very tedious. It become very hard to communicate it out. But when challenge and to maintain them, you must keep them closer to you. So power power dia chia dura kat ko kada bai bai ai ka indur ko mu komran ne ko bi ke bai ko ba ke dia la ko lui chai okay in ba jal ngade in ba jal ba ka jal in ba in ta wedu na ker ku ba na wo tu ka kim cho te wa na ka cho du ga dai wedia na ker ke ina jak pe gau in pe wedia na ker ke e ku un kol wa ye ker chang
en ka ban tul ka to ko wa chu kuna chu ku ban pin lei ka wa chi na le ka tie ku pin ka wa ja aya wo ya ko chi wa lo re kwa ko ke to nya le ke ana yu jal ba bio do da ko wa liam na le no angodo man ko yo ko wer ko wa mas ko ta fer ga lo wa ko wir ku buru tom chu ba wer bi la da gal wel ki ya ku ga ano lo wa chi na le ka tie de ku da panda ti chen to tin ku Chiengkou ko wa afrikin wa dia wa ke ro gam wa pe dadu akin ga tim karut alo len dadu yen ka wa dor nyot itia da manda kayu ga lo rut ku ber ga to ka ya wo ka ga yu ba ti e ba ya kidi ye tanon kai ro watch ye pale ka chi ro tiang te den lubin ga pyo yu na i pa no chi ro lo ya lekin ga pyo bu ya nyo da chengda ne yen ke bali to ko wa ku ke cha le ka wa ja ron Melbourne on tan boliti anong da man chi mi ko u le ku ko bi bab dong pa nya palai na bo boli kan jo go ta mai ku nyu ka jere spring bell 2010 ku biu kan boli jet ka pin biu ki abiriat kwem ka dia na jala la ti che boli ka cha bla le ke ku ja le la ki wo pi ka wa ko chel wa afrikin aya te du bali du ki ne ran an che mon ko ja ti lo ngo to ko yin ngo du ne ara re bi ngo na ja yen ki lu go le no ngri ane 1978 holden de lo ri ane cha ting de ku je kan go nga lo la no property won di ane ku yak ten na ka ya ko ma na re wa ja lo la mit ka chin ka to ka ne ke e value na lo ran chol ju ka yi lo li ne lai en ka yi we jo bai ke bi we jo on ka cho ka nyu cha jere a chi ba ni boli da bi chu la ro ke no bare ka man da chile ko ja lo to tin yu ku da ga ka ke ya ko ba le na yu ku chang dai ti de chang da ko ni yu ku la le ka yi lo be de các bạn tu là nông trồng chú là bí của cái chi cái hòa gián là cái là đi học anh cái cho Sudan this time như này giác cái quái gì không em làm gì chui đi hết rồi hay chia time đã của cái lo cái hòa gián nó bên mà nó cái hòa gián lo cái phe luật cái na ru cái ta đi học cái ru yên cái chi ri 230 cho nên như mà gạo cái chẳng chan chang chu be le ka wa ja chene tede koi ko ake riu chang etu ka chan ron ga ngwar ko ba chu ko ri jeng nong concept cái den ye de ta wala yu ta ba na ja ka nong nom ka de a chir ba na pai yu ben ye loy tin en ke ja lo ka ye wa tang da yu ko loy kan ka loy ye da man yen ona lo ka ja pa chi wa jit ajin to ngwa jit ajin to ngwa jit wa jin chien ke ta ngwan na jin tuen ke ta ro ajin tuen ta ro ajin ta ngwan ta dia kuna jin chien ke ta ngwan na lo pin la we ke ta di na ban ba ya ko ke ta de tem na ta dro ke poro na lo ke ta ber ke te ma kel ta tiu alo ku era go na ta tier ka lo nyo ta tier ku to a kol challenge eta tier ku sa wai eti cha ko ra yit na ta ro ke gar war kwali bi kan lo le gang sa wai na ta ya ko bo ko ka ku war na ta ngwan ga cho la tan won ko cha tiu won ga jala ko mai ku ka jal tan ko na ta di ke nyan ta di ke nyan ko en ka poro ta da tam en ka si ta kol ta dro eti no maya between yi jang cho between a chane do man yi chire lo chira between ko mi ko ko do da na ran chi ko ka je rer do man chira be chap kuna ya ran je rer mai pe ra rer do man between ko ka cha cha tiu a between na le ben ga chire ta ber ka lo la te no ta do wan ta do wan ka te no mai na ta tier ka zaman ta na ta tier to ka lo were dir na ta tier kro ka ta aminin jalo were minin zaman were minin ne mier minin were minin ay jal ko cho lo ka aminin
ni ne mier amit ni e da man yen mier ana iran yu wir mana yu cha yu ya yu ran ni ta tir ko kuin chinin do kai ko ma re ya na bot ayin ta yin ga re jalo ke na ya ta wa ke nyot gorot ilo jal en yo nyot goro re da man welo ni na ko mier wir warot wajin tuen wajin ka jin tuen ga jal go ben yen ga ko bal wel kana chu piu ko piu ka waja ko wai janga ko bu ware a wo ko ka che da man na che lela ke tan won ko ka ni bula bala ku pa tan won ko ta wan ku ko kwa ke che ga ni ji ki che ga na bai na jama ku ni chang en ka wa ku cho lu ku yi bo ni chang dai che da chang da ka lo bi ka waja ni wa ni ting en ka ba na tul ku ni chang e wa cho ku cho lum ke ngot che ke nya ka lo bala lela ku ka ku ni chang ara jare wo ko ko ran to ga la ba mar ka John gara go be John garang cho bo a cha mute aba ga cha mi ta John gara ngim ko ni to ten ba ja a che ro mi ta garang pi wo Ye na cha ja yo ai cha yo. akala ti mi ja lo pi ngin ye ni ya ke ne ne en ke ti bi wa jam tin o ke to ku ba ne to ke de ku bo because the topic about to ku ya ne to ke anan ka ji kiro wo the dap na bandiar dil baya because ku ban right of passage bi wa jam yen yong chu wan ku ku e ku ku ko wa e gen waren water by e ku wa bi ku chengetene anan ka ji won chu ka wan especially ti jam wo ko wa ko bor anan ka chu ka wan ka wona na lum ke ku be ke ketene ka yin pi ra pet I will give one example chimana de yen wan mendu ran ayat lemi chokulela by the time on na tan kan erun datam ke an to were chatim were chola ripal an wa kwang ai an erun datam an to kwang an ti da an ti mi oda cha kwang mi to ke ko de nya cha kwang at 6 kan erun datam ka ki baba be lo ke twar wore kan ki duola lo run ka datam kan ti ta ja ger ko run ka datam lon ti te un chola gang kula mi or kwat 1988 thing by that and in rundongan la mi or kwata gang ba bye bye achiman kilo the achiman the torun kama na kilo why was that important achi be mit because lekin kipiate to because children were groomed for that manya kimana de yen mana ken we aja minir man tiren they are the most disadvantaged when it comes to western world dia raben ku gol ke de dende yene jam ko lele anan ka yen wo ko guriyo chen ka jam gane mit lekin war ba ye to nguk yene to riyo men nya ye ti yi ka lel pet bu da ja kan ka cha go go ye robet ai men nya ye tit war ba a good belondo na lere diri ko bu jem ku chol yene ke chol sexual education no pa ne ay pie met min le yer met run to ngwan ka le yin blo diri go do bro war ka nga be yela ko ake ye jeng ka pie war iman to me de pie yene te yel wele ju woli wode to yera ka abu ka to ka jal we garan ba kan tu ba jal jale ja kon garan ta yana pata welcome garang garan lo ten taw kudo ro mute garang in ro mute garan lo te telephone du an mi te yin ka ro mute Okay. mo ka Ya le jang den chen ko ya ka ping man much. in pen ko pet in pen Yen mi ka ko we cha ko mo ta so bo we ko je ling tu ni tu wen. Ko je ping ping we cha ke mo ta re. Ke yen ka ba ke le ke tu nge ti chin to pe gar tin na ja ku le ku technology. Ending topic ka pe ta re e bere junior topic ku speaker e nye jam dictor nyang ajak Ajak Duany ajak Ajak. You know ba kang de cho kana wonti ni to pandin kan pandawan wonti ni ra ni chai gar yang enener na jem go le ku yetan cho ngu le into ka yundu le le ha yetan ngu kan ye yundu
It no get away. Ma that time min ni gari wa ko tere kamada ya ma that time ka chiri gari wa ngi ti tau dan ni jo ke ga kwam doru ku jurute rep ku ngaben so Lan okay tau yi yundu yi ka ya te ne area chu chen yi gari okay. so to ne na loku ti cho yundu ka le won ti ni gari wa ngala ko ya chi cho yi gar ye cho yang Di or la something biro. like that Anang biodit ko anang biure biote. something Eh. e ye na chiri ke mi ke ti ngi che dumo something like that Ami ga duma. na le ke cho le garanga wade garang wudi le e ka le yes Eh. ko waje leng kien loy that time yen dom tin an yatam ne arbutor yen an che der ko chat yen an thor ya yen ajak kala kala garanga wade kala garang wudi kala ka chu gwai na je le ya ka nge ya gar ge ready a chin explanation chin a lot of things because dung tin beder ko betor kuna ku thor le ko ba gwai so ekene to nanga ka ba le tin ten na lo ku ben ye choi pakok ko bo ram ku won dong tin det ma de ke de cha be le bang di te ben chan ke ben be ya to ben che pya community ben le ku internet nin so wo ben ke na lo ke wa dung tin ene yo ku le ma nok ba de e le tong da na bor ku le ma gwai ka che bun yar ke dom a che ngole ku dun ma chui dai awun go dor go jawle garang ur go le na ci jal gwaya la kay biya ni don fay be le gwaj gwaj bar ga dal Tigaket. gol 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 le gol yo ngi le uncle do because I like a word because who can ke kribiya na ma jala tin bangdana education ya ti to ko le uncle don ma ci un ma tor ngi le gwaj gol le na yo rani jam ha kan wuti bun ya dom ko lo wobro nok woni ku jora wi go dot go le ki ana le gwaj garan ta le ran ti gar ye le ran jam le wobro no woni le che chuo I ko can con. pendel I can con. I can confident so anang to woni ran confident ge you were in a lot of things in ka lo refer le gwaj chen confident le anan dot ku yorani jam ku le wobro no le ran ya no lo ba to le okay e ki chi don ma chi ye ya ne kan we ti kai pa so ki ja be lo mu to nge confident ke chi do ni install on me my first teacher don ma chi math teacher na teacher to ma teacher ga le yi equation yi differential equation logulo tinala and this show academic kunon credit by gam tran twing bakanian numerical teaching e don ma chi ku jola mende pa ne twi na che don ma chi wa jola yena assignment class yela jola ben bai ba cha yo tiok no mu tiok ka dan ke ran di na jola ben e cho yon choling bi ku jo nyu ji lo me ko woni dictor ajak duany lela Eloimit. ku jo number jo lele to ngi jeng tambla no tanin nge in te pe yi lel na le ben u says ke english ku tan di ni english era ni choy manya gol usaz mandi my english teacher na teacher man what was the first time ye ni jo kong pyo we chu ko bele we wer bor we wer ga pan jam tong bor ko ko kwen ga ko ja pyo Yeah, so welcome. bag ja la ja de tin ben bang di nan na english di ja po ko english internet nyen min ku irana da or le garang da je well iran ma chunu bara question whether pir ma chunu je to ko kai dis respect and economy No, dear. because my own teacher at the early child infant in Victoria Jackie Chan Kajam Walker education. Yeah, nim piang. My another teacher, in Joanne Ben Bay, Bajama Ronera, Nature Young Duanya. Eran on Bo Kay Joykan.
manya goni cha lain usa dori cha lel machunu barai. Okay, machunu barai era antap. He can teach physics, can teach chemistry, he can teach you biology. At the end of the day, one Victoria Jaga to Victoria Jaga, and I book when a physics. Then when you what type of physics? Physics. Geophysics. Yes. My first best career you law, but you subject jam ne arkinyana gok. My first favorite subject in school was chai kangwel ku in ke in a jack and kikwel ku chodu abdong ke record a physics. Because you jam ala ya rural life, the cosmic, the universe, the limited universe, to kako. Ale ja bente ira le wana kwa jina jack. So when you education. Ukata nom tenan ci to pan pin yan tubata to ni bor lel ku lel kana randan ji la pan ya le jala ja berge ran ba tuy le mo njor ngode Akwe ya tera ka jal kan kuito ya tera. ajanin ina jang de ci go rambe ke di langway lele de a doctor a jang doan because yene ci kanang interest in physics so ran nang early child infant ba physics high school ba ya de ka to yidolo diak dolo ngwan di di pio ti dolo ngwan eh Rana yingi chi num totena. His brain is not around ye bore or tweeze or this. Era na For pi ko. ability to reject the brain here at how to make faster, better internet. Yet to cheat into anything, it turn num dear. Man, dear man, one yin how to channel resources good in Japan because of them cause reason. Yeah, an be ben ajaga an be garang do introduce ama garang activist in get to ka ba kan de again. So garang I just want to make sure you know that video loy 1 hour about a month ago. Yeah, yin karang daw. That is me. Jor Eh garang yen aka garang cha bulwa ana bayara ana jorma. Cha bulwa ka bayara ana jorma ku guda mulai. And garang then when I cake and the Kala jal tuen. your my so dear Kuma. eh Okay, da see, Malay mi ka kwa yan when camera na chan ka kairo lo into ni na bla kor penyela camera dia chin chok. Ke man ni chin pe ngi ja de chiang ko pol pa ande ke mi ke during quarantine. Lo lo ke mi le lo ke pol pe mi. Kwa chi tram lo ko le ke lan mi ti. Go la yoga yin the best advice we can give you ko white house bala pol mi. Ke ber ber la president United States no mi. U kana ka biya ni yini na jang deng chiang ko ko ni lo ke mi lo nge garang u da ko ka to you know insight man de ki this undiscovered scientific person in the society jengi ka ba ina le jang kin jal kin jal ke ku society kin garang. Yen I always say this thing. Aya le ko kula we ko ya ke ting internet. Ke ye ran ke jam. Ran anang talent that is not kin way bay. Tangin. Ki jari yer man ti ne face value ke ben ku lo mara no metene ku ye ki ben be yino me yene lo ma ka le ko gi kula na yu ran ke ya kenan kilwe ku beri ni jel we be ye raja jel be o raja jel physics che jama wo physics woro wo ka be nyet jal wel jel nyet no jal wel ku yi na nang dia wo ki diktor ke kene no achan yin jal ber yin media no but anang ke dur kene ya jangda kar ba what ber ten ba wedun ba jala tul jar be no kon a lot achan yin na jak ku jola yin diktor ku we pan bi ke cho nyit ku chelo ka lela deal ku to bin ye wan tin no next generation bi ben ke cho lela jak gutya nan le badie ga tun gu lela be diktor chanan ran to ko yin ko gwi kin ye e个 question why yong ku ye ke jala ben ke different da ke kawaja chi man won chi we kir kawaja lela why do they question it kawaja yong ku ye ke for beginni ran bengi ke kawaja lo ki event is set up Louis invited chi man diktor ajang duany man chan ni with dien war dia ke ken wer nyen mi ag
ka jang duai ka ko war ya ga chol ka kulel bar bu bicham ku bar ba community bi jam nam nang ni ba de man ina jak chu kon ban to kon chu du jama tin chi wo ko nang ki ni intellectual ba jam weakness da kana jam da wo intellectual ke pal yo physical chemistry cosmetic and all the rest yo ko pol ye de chak ngai te ko le ni chukin from the very basic foundation na chi pe ko le ri na chi pe ko le ri na la man ma chun bara chi ram te ke chi ra le ri dona le re we ngai je chwer mur je jwan ke chi ra lis we 50 chi ram ko le ko ye captain and you guys know now the rest of the people ja pe so galam ta dien on angen dien on galam gol chu pa ni jeng a pe die ku lel ka lel man ja lel ke pe dien tu gol tong ko kwa man je man man an jam on we tung po one mon pi but that does not mean jala jam tung dan pi ani jam tung pi tu mon bor ci kong jam ku yung era ni jam tung bor go le yung yen ye gu tira mon ran dan ko jor mai yen man ngari yan ke be le yung ye ku gwel ka waja tung ka waja kwa ka waja go to cho gwel ja Did topic one do nye kaje let me control the show la kin cha ko in cha tem to ki a kor ba le ke yen one thing the important of the show anang ki chalwel ne ke lwela nang ke kor ki tora no ma ki kor bulum is not ekene and one of the people who benefit by letting people know say what they know because any value ke chol ki tora no yen ke eto ko kina one thing to you wala you are it ka jam ke politics lekin when it comes no and woman kaje barping na ile berman chaman jamin what we need the reason why and Dr. Jagba Kulu anybody agura chagor era interested come we need people to inspire people the way chin jaman chaman ne chin jama chalwela pyat ko ye ko kwene yelwela kana ran ke choran ana ran nyikang eran tinda ben yal bran tinda kang bela nyi that is what you are referring to when you talk about your two teachers so kin I anano rand to ke man kito rand no mai kacha. So hey thank you kika cha bay no muten bat cho bo ke die en kar ban wele te ne ya ne wel chalo jam ne wo manyang number one one I mean Malaysia ya rin ke dua nya manyang ti la bay one jak bi manyang dua so Malaysia a woni ro de pan bor na guti tu so ke die ne kar ban wele wer ka ye ne bi ye ne ku technology tane nan ke bi to na li ya pe ngala ku technology so kriyan pie die chok ab jo ben ku technology kina ja so wan janja bu ben America man won chi manyang chi man won chi ajak Victoria jak kena ko le gwer ti cha ben kan yar e klar yaw yaw ge to tv nyen ba tur film cinematography chir ko to kan yin aka chan college credit aka kang lom na gem ku zoom yi cho yi na ben ta kang lo kan ja be lu drop wa lu ya na drop e ke chir ko won Victor manyang ka to lu drop from Jack. cinematography ay ajak I mean Angela Tijala ya ba tan loan ko ke toja sukuli achala yen 25,000 which is Chicago Tribune 25,000 sukul china to in LA sukul chala lot in LA gene just neighborhood and in a thousand kina is sponsor in ja ko chakla ba adam for 5 or $50 an hour I cannot even afford 2 feet of your bedroom to do rare in this palace Wow. achalu kujen yo lo no chan ba ja de kilo no yala yo na la bachelor's degree tul me ka bala tul kan 700,000 US Dollar. dollars That's kujen tieng cinematography film biran cho lo bla we no ko yiran cho je no mo ba golo ngo achan film di bi jo wo pin no mo kor la money na la Millions of chala le na cha ko kol kon ke pan jieng la bay bi ka ben wo ka kon tero lo wo panda ka che interested don ka waja so ke kene wana chan ben du Chicago na uja computers ya kwany ati
computer dia kwany ara nenu computer tera pedwa ye e kwal mangaria yen to juba What, man ti nang masters what area did you graduate in computer? ambo Okay. ani wo computer ja terwan e kwal mangar e wo ter computer All Mangara. kwal mangar Mm. wo be gulom la dom kwal ki my colleague ki wo jam ka kon computer ku ja be jal ja colleague ko bada live ku social ku ngaben ja ko be la ko abi cho academic today ku technology kan jal ben jam ka technology jam wo kina jak mena ku lwel mena ka nye ka lwera ande nyi jude ka chingi ja pir Achira e le bi. lwela no Achira le. tiden bare e jam jeng jana nyi jeng ko e yiri ke lwele mena cho nye ne because you hear but when they not hear what they say like a computer okay ku ke ke computer ina jak e ja be ke machine bi guru pin bi ja guru tok e ka da ka lwele yeni computer kana computer to know the computer, you got to learn how to write programming to software, to Eh. hardware. You got hardware go pull. Like hardware go how to fix it, to put it together, change the memory RAM. And knowing hardware can understand why they function, what material they made, material chemistry, why they work all together anyway. Physics, can't you? Kuna lwel mane lwel la cha tok tok tong jing ten ku ja ko ni tong jing chol lwel bager ki cha lwel ka won cha lwel ban wel ko ka char tin ingle ki ne ja ko chi bu win kurande ni computer pan bor kan cha nang no ni da to rande ni computer pan bor tom la tin kule ka cha wo le correct ku By bu the ke way, ro go ten ku bu Garang Bakaba Mark is a graduate of computer networking. So that's my field. o an ran an rekan ke dia kina ja capability dia woni an lwel ba ba ni so na Okay. bi jo ku te ra la ko yesu da ni ka chu manum la ran chen ni kuran nan kinyi ku ran da chi tok la pot ti man ye we le dream can cut short along the way Mm. what out in na ran kor kinyi bu gol ki topic ka chan be expert bi jalatin jok lecture that era ina jang deng chen ko ka chi wayo ko pa an to ko dia Mm. era en chi wayo yeni a cho era ke wan ter yo ko ya pa kun cái pan dan wen dia ke lwel pan bor ter wan pang ye yam lo nang problem ale video kene yeri nya ka chul ke lwel ke tun and that is none of my business and jam ko wan ter history was history Mm. ko la ke ngi chi man to wo tv ni ne ku jo pan bor wan ni ja pan ter wan chen ti yin li bi ngi yong yi loy ko le ba ngi yong ya loy ye ngan na ka ko ni ngan na ru ye nga yen a ni Okay. ke war Dr. Ajak Akata the Chechen power. Mm. a chen Lotwing. power to na le ben wo ti je la ben wo ke ne ina jang deng chen ko education chu ben mar ken ka ju ko won dictora ja go ya chen kan ko chu gam ro dan de yen wo ko ngom bo ku cho ko competition to ko lo ka ya hai ku nye ko academic nye ko academic nye ko in our systematical way of doing things I think man aja Mm. kuna bi ku kulu ku installment academic ki yo ko lo ko in school bi ku pel nga ki le lo man Mm-hmm. ku pal ku ge ri lo ku pi ni kan ran ton ko jam la nom dia kan ci to wona e ci don pan bor bu Go le coin. ko ko Mm-hmm. ye na to ko tane li be lo ne ber body ba ci lay ro a cha na nang dien nye tan no ti mani electrical engineering ka ke ndi ye ko yi wires yi dio yi transistors yi ka ko gon ye ko le yi capacitors yi ngaben na Mm. jo electricity jabala lu upgrade bla nang yi step up transformers yi step down transformers ka ke nonen ka battery engineering and ran computer nyi ka nan ka bi ko ko pan bor wo
man de an chol ko le computer den cha ko na e ko go chiri kan de ja ko cha de number 1 leave alone computer bugare app man jam wo ko man tin ka wa ja re ron den manage basement in somewhere or something yen ka chu ko ya go ken friend ke ko ji haya a je pio ta tin ke le ga kar wa se ko ro ta chol video ko de right e code ke den yi calculator ya gor tong jing lo ba calculator ba number ka yu tong jing but where can I get a capital a chan ba funded benang ka ko go be tong jing eti garang da so in you karba referring to me okay ba in karba ile chanang you what you have just said is touching me because ke talk ke anjam and thank you for bringing up this jam yenin garang pan chen what the tin kujala ketoman pan University Sudan. You know, all of us were encouraged to go into classes to learn. But anang tongkin ku piyoj in the classes. Ken ku lo piyoj. Ke Dr. Ajaga ben. Ke ken ku piyoj ke. Dr. Ajaga la dua. Chen power. Ke ken ku piyoj ke in garang daw ke ken ku piyoj. Mana de yen you cannot succeed without my support. Ken capital chalwel. You yo go cannot. chi wo ga pio ja jang da ku ken No, yen ke a cause that what caused me here in America Ajak that what caused me here in America to have so many million enemies because yeah le ko ja Ajak and le ko ja jang Deng Chiengkou by this time should be a CEO in South Sudan by this time no palio te company te ko la termine no by this time you ni local in Nigeria in South Africa going to hire because can work for South Sudan and they again by this time should be something be knowledge day Ben be you utilize ajanda man ina ran ni tang e daman won chalwele tong du ina jag dom to run ke tir ku wan or run ke tir ku dia ke daman iro define yera pia jala ben jabi dictora jag yen garang e kri la touch itene kwe ko e kri la touch ko wen e kri la touch e ki cho lack of support within the society when chemane example ni chegam e chemana de yen anon kinyi kulwele korba ko take example by fundraising go lo man kulwele kanang kidien karba setup tanan ko ko nun to won tere kala kulwele la I cha wu ko war kurgu ka garang ke chen ke alo kuna ye kawaja kanang ke chol startup na korba lo indul ke in lo indul ku lo project du ku taw ke chol business plan ku taw bi kulwele yen I have this idea ku ke bu konwe ke chamano ko chir man program chamano ko chirwe ko manina jagin program ya in engineer ku in program ku in animator kuran chir man garang ke ran when to kanang that electronic and computer engineering understanding ana kren de chola le to ajak te le in sukule ku title ken de yen ko sukule je ke computer information system en ke okay ja now okay that's good ko ka man ku mat ke ine chi jamun data ina jak ko ku mat ke ku taw ke I was just this week I was talking about an jamon ran to ku ke jamen tine ke your radio frequency tracking system for the animals. Which is a pin den dia gor yi og yi nga Yeah, ben okay. bar laten When I was discussing this ka man tini in our society in a jack kuchang nang tala ne ke chiri ko winian jam kula photography the last time e dum rana ne win cha cho 1999 ke lekin photography ya dom ya lo free why because na yo ran kula be with kukina ba loyin ka be wina ba yen bia na mis ku ka chi yina because ye thing a better and la thing manatu yen we may acquire knowledge but we may die ko wa poor or there because yen in chilbara and benial garang mana chilbara and benial why because you don't have a capital bring your idea tender awal pianka yana piatu impengo okay awal John Garang daw I think in challenge ni jamdu will kwa piat cái chuyện mà con acknowledge in on a great future feel chilatin at
demand now. Demand would always be high. Ku ke feel lo na chakrani che lui kin in lui ra ditok. Kane kala ba call hakin. So I think a good choice. Alabanin comment. Ku kache easy ba kwancho. Barogama baloy. So alaba acknowledge. Ba call hakin sometimes cái phía tôi của chế lý cái này phiếu bé có thì chế rằng cái lui phía so I think a great thing Japan dan ji nu da do ka we ke ko to kan information ka a Indian ga ja kala yon to the passport aya le ka dia ku ka sensitive information ko ko bu ka jala mu ale e kane e ka to so ke pia ta le kin in garang e gol ku ne chang ngana lor war ba ko yi ko non ha ka support ku ka tok loy na ye hu ku buthe ke ko ja jala ku le to me pa ne le we ku no but na loy lwak ko ko chale loy ran bana ka cha mon di chin ke di bela loy ka lo bela rir ko yen moral support aka cha nyi to ka ye kru ete pir ke tin ke yi ko loy aka eru nyi du pai nga nyi che wo ka che man tho ja ka tan an nyi ke loy man ku ka nyi yo le be le ku nga le be de ran cha de cha ne londe anayo contrary ri ka yo lo la ja kan kor nga namba ba ye dong ka cha bi yo en ke yi ko on loy che man tho yi ten ki na ran computer information system kunong anything called full information dia kalau la garang okay even though cha computer ni kini ya deal with information le balod aja ja kon yo wan lu animation ko ja kon yo la ja lu yi ditinga chan ko par e kachi Dictor jara ja ja do ta ne ke ti ne le en tin te e ka tin kar ba bay a cha ne nang language ye wo gwele ten wo dia ka bena e go language we ti ku ka technology deployment ka kar ban jam tin woni na ja ku indi toro ya dat anarande ane rando ya wele ya bane rota me ya ane wil ke ha wantia gwen pa nyang bendene agura ja chol from the technological expert kwanti expert that might ngi ni wi ke pan wi ku bor ke usa den ku mi ku bar ga del ku nwer expert in computers so gwen pa nyang wan jamen wan yin guti na gura be cholo bi wala wer ja lele kin ke ba moin from that time because it healthy ane do jamira ne choy dictor ajak ka ajuer kula tweng de bai ene ke ya mai first foremost ajuer kula tweng de bai ke tweng kor bi community da kon yike murle no udukula ka hand down did anchi loka ki a benefit of the technology ja duri topic ayemunum an jam topic da anda dien won ko curricular governor so curricular governor bi ke we ke we mi pan ke mai ke di chol jong lai e ja le deploy technology achana gure nang sulta le bi ping to go to Australia, Canada and United States to work here gure wara right Lord Australia where Australia I don't care ya bor ya to know you are got 150,000 US dollars Lord United States demand the same you British Canada ko ko anta tina chi juje lo no ke ko ke yen ke 50,000 200,000 maybe the number that are everywhere what by number 2 so coming up with $500,000 is not a challenge to us if you take $500,000 and invest it in hardware equipment in a jack I take 40 feet containers leave them on the wheel remodel them inside it and daman do in a jaga core why diag tv nyin so watching time when being a talent that deal no I will you wabi cho man tieni kache politics wabi ben cool da kuimba wabi cho la wai this is my it never into but it Indian airport pit container kana take it simple is model it inside out you need hardware equipment this is the first defense
the pan Jonglei state in general, including Murley too. For just $500,000, can it? Just $500,000. You go do with the China equipment because they will burn up in that hot sun of South Sudan. Come here to the United States in Kanglo in Kalir. Na jolo balu man jirale uli ga ci daw barene ba way equipment in America. Okay? Ya man ju bera do do ka gara yo Jo ga jor ke equipment ke ina jang Deng Chiengkou. Jal ga jor ke equipment ke lu ke deploy fan borda chumur le be ngeno ko kwa kol. Thermal abalo tong English thermal heat detected and a technology just advantage ke lwel. Yama ko ci jam chodu yuen. Ko jala infrared. Go governor yogla. Yeah. Go governor yogla proposal. Gorke proposal ubay makam di. Okay? Ana jam red ka jia na irangi chente an jam public no mana chin use red so na mo cell phone lo ga do jarwe je ke rangon jam nyuan lam ya ke cell phone we ba no. So ke we tel phone ding me we ko ga che ka ke chamo ko ka du ne ke chamo ko wa che pol. E ke chin di no wir. Inge ke chan ja ka kwa ya ke kor pin kana kar we depend first ka to. Ku be ja la lwel ga ja. An che a cha ka pol ka an che cham me ka. Yo du ke dan loy. Che loy propose. Na cha propose ke bay. Ke an existing similar proposal. Within few weeks la gwer ga ba de ti, a gwer ya go nyai. Ja go la cho. So technology no can use there. So leave it there is dead project. Biku community to dan. Biku to dan. Ko nang ni me manina ja go che ru ko. E topping du ne ano ke du ne kar ba bai ba tem to garanga no ke pia cha bai kar ba bai ke du ne kar ba le ke cha bai a lack of support ko cha jak jam tin won ke chro loy ke gu ne an ke den chang da bai có qua cái gì cái lâu nga có qua ai teron ai nga cái lui compete cái này rồi để đọc anh à chứ vẫn uru chứ mior piệt khi còn có mior piệt thôi chẳng có barin cái pan luôn mà cái bên nhá ấy cái đó cái work now the problem chứ bên đó luôn nè giang đào cái con đi nga lui compete đọc chỉ lui compete cái đàn đấy chứ bay e jala ben awal jal ko ben ko jal pie jal ditin gara ga daw go warani lola yanga chenga yanga chenga e ben akane yanga chenga na doma jang Deng Chiengkou dom poto de ke yanga chin kamera de Be chedum. be chedum belai lola di nang new tong je ben be wa ni la ngai chet. belai bela di kachi bela di kachi beram na quái lor da tu. Ali aja ni jaman ke so yanga chenga yin garan e ben ke bejal to ke na cha ben ko dun to yi pyo ku ka yi yo e ka te ke e tong yin ko ka cha ni value a chen ko pya blo ya che ko pol ki yo ko ba ting dia ko be nyal abanang ran be nyar abanang ran le bi le wer chi pya kai lakin abanang ran be le garang daw yi loy war pya yi loy lon pya mo tuen anong ko ya ka yu mana yo ran ko loy pya ka le ke chama cha na la jak ku kanong ko loy ka pya to community for example ajak ne lon loy yen ko nya a lui ko ta ba ma ba ta chi yi wu ba lon wu Victor ka ba example support tina so ke ka ma le support ke we meet abatul we meet we young people ko rune agir ko cha ban run ka na cha ban wan ka pya ku ye yoy ka nyar pyo ndui ke balio babay abokai la do balio babay abokai la do ku community da eliu association ni man hinga cha mane ka ka young people le ka ku ni nyu ka loyen kama proof ba ya ben ya ku la man da ne kana loy a ku nim ka a chelo na chiloi a ku nim ka Victor ke dur kana pe ni tene lack of support ya ne kor ba ko tin
ku ka che ja ka chin top kon ben yal kam da woni ya. The good thing is 1 hour, so about take about 2-5 minutes. And run eating dinner, Mondi Bar of the Lake Yellow Deng Koi, so Chicago, walk on and pure by it, or 2 things you end up in content. So when you say somebody who can define lack of support at the very, very core minimum, okay? Kajaluko wow, in Victoria. Anong en ke point ke tin ke dun wen chamat ke alwel ki liu ku jo ben ku boku beri wen ke bien ye cho dun ye che because ya doctor an che doctor jongara okay ne cho jongara ku doctor jongara de mabio re to ke dikto de panta pa cha lwel ye ko to my point yen lwel e ke wen dupa awel ka bakan bay dupa ye ro nyi wan bo pam teron whether nyai pan bor tin tan je ga do balo kor pe nyale ara ro kor pe nyato duba teron eh ya jana You jini know, cha you, yin you na know, jaba in duba me teron I me for comedy show ya ko lo video 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 wara chicho korto ga chicho kor ka chicho. no a video wana nan time den bin ka ber rot am jam tin pe cha koy la cha jam le yin pe kor to den ba ber na ke ge pe kor ga tan ngo pala ran pe kor to so abu jo le ke na damande ke yer ke dien ba ber ke e ke dane e man lack of support ku jo la ke teron lu ni duba teron wan teron pal duba wan yi baba daw yi maybe wuna jang deng Chiengkou e duba yi waya to pal ke duba e duba kwar ko jal ben yal duba kwar ko yani ne ja ko dir ki do ga di ta nang ko tong yi men wa mal da haran di tu And go kunam 41 and go kun my dad. So ke yo dere wa ja wora but charan di panda ben ran en pa di panda 51 I know that. no garandi panda is 60 something. Okay, but I dupa tung ti anyway. I dupa ke yu lo ang Ay na generation ya. ya. Dupa yen dupa kwar ko. Yen ka yen ran na ka kon ni. Eh? Ran wana jam ko le ye cha kwai cha nya lir. Ko nya na le lir no. Ang lir no. So le lo ke chi la go. Ima dom chin ku ma le te wo bu le lir yin dictor ja ke ke du le. Man de ka cha lo mit ku. Cho chama ba status ba reveal go le okay bala loy cha nyar bula liro ni nyanam anyi nyama no to to di bele kore ni liro kwai pra wan jo kwai kor mang no ma nyi ke ga ga le men to ka wan ni duba wan kro nyi duba da ma no we duba da wo chir yar kur ke dia to wo wala dier ko to pan jengu mi di to kwe ku mi di to kwe ga chi wo ke dier 100%. Correct. Correct. Or Right. either that of America ten ni na ja ke chi wo dier 100%. When a lack of support yala bay alwela wala ko to pa ni jeng ti ko na kuma de na loka ta kuma den kir ko ka chendo na te Amen. manin pengen na te manin pengen ko ne ka kuma woni lwela o yen ge ti won chan wil wala ke mi to bai kir ga bon no manang nyandi ne da yo la ko lwela yin kir ga bon no pinyum akan kero muktar ku sel pundi e ka le biga bon no bar were lwera ne to ki bon no kir lwel ge wone man de ki we ti lag dan of support ere ka lwel ku kirmi manyang ran ti amina kadang ajang duan ran ti da wen ku cha yi pe ben man ka ja ti ni jam wen pir bi knowledge ben ye pass on ketin tenting ken ka che jag la ber che jag la ka che mi ko gam ku lwel ina jag ana che lo event a chan wo ya la ri rin wo re che rin ko ne wo ko ro chol kwa bu diel gam ko che rin ko gen ka cholan chol garang daw na che lo event pa ne chol wan chan nyali
awun kra la ben e buran do Australia ko diktor ko ustaz ko diktor lo la rabia ko ngati pen ci do war wala rabi puk wo ko wan bo tan wo do jali ben lag awun ben bana dictora ko pe ngare be lan be ko jala pe ngare be gëna a pen kelwe mo ndi da pet awun ke jamo ndi le yen le Iran wona Australia e kremit speech won man diktor jak ben yenga lo go mo ndi da to pinje odien go jo ping jo bier te man won ji ja wedu ping ka ma nyang ko jo ja welo la ga je mi ko nga pinge ya to ji mo ndi je cho ro bi ji jo le ku le we ke mi le ko na je mi ko na chol me ku le ba tan ba pe pe on jeng le on jeng again what can we bring water can we what do you say there can actually we have a lot of work to do mention heritage can pan below you mention pan below you abako ina jang deng Chiengkou nyirku a jang kai ku nyirki ku die mi kimen itana ken die ka wa or mi dokya ku ni doku ku yena da ne jo ka ber to kwal mangari yen ku le ka ya per merga ika kangu per kan merga to kwal gen kana panda chi wo lo tin ki ye le ti ki ran kol ka go ti go le ti ku le where are you from Chiengkou lu mana? here go menti le here go guri jiran won jam ka kwal go guri ku le no he's not here you moin pale go ko le wona du per kan merga go ko pie wona ma chi me le here to ne atan so ye itwa ye jal itwa diktora jagjala ben tin mena diktora jagjala wel ku le pie ku mi ko ti an jala ben angaranki yende ya jal bela ben ya wo ko e community I seen it whoever try it in any other way the kabalo wo America den marno imnang a lot of hard time or Australia or anywhere wo ko to here imnang a lot of hard time doing it. That system in place in a chiro install pan again che liwo dungu mi ta ko dungu be ko ka ta mon di run je lewe ke mon di ni arba go ko lo bu document gor ku jel ku bu leer all the way Washington jero DC lo bu la yen kir ma yar proposal la krichu propose e be community nang to win na bo ban go ti kanang to bi wo ben ayo lo ya Australia nang to wo yo lo ya Canada nang to ye ke yo in ke krichu propose ko che to ma che ko ku da manu junu ba ko win ge won juru te lo bo te la juru $400,000 ka wo community center kwa chen ni hotel chi ko be chou tin ye kubra so lo na a lot of things chi ka palwe won ter when garanga ye ran le du ku mi ko palwe so an men tong mi lu complain don't we man won be any fan if I was supported the early infant would kedi be jata scientists by now but since in my dream cut short other thing my dream can cut short therefore Angela Ben be fine because I refuse to engage in division kuba I leki refuse to engage in lack of leadership in the community I kuba lo refuse to yeah ando okay I will can ka kirka jaga to lo ina janka ba jala okay jara so I refuse to division when ya jaglo achare so ke bi ene chowe e man de kina jagan ke example ye ka welo ke painting ka welo ke painting e ana ke example ke go ya men ti kor division mi division don bla gam a wo go yigaran daw wo ben men ku bo nyoru we nyinu ya jak lel ku division jak pure in the community where our okay uncle and our brothers this is not insane but we chu ko bela gore we belu research one I mean we did the research and we found out problem jitokan we coming all the way back home ingege chan new jo kuma je ka kan today our problem jitokan wo kili community ken ke ke le ka bi ndo to ji ko ke tinga ko la tin kedan kor ku ko ti ke ku ti men yang le ti wo ngati ko la wo kor leaders ko I mean to reject leaders ko akor bi ro doro ñu ci pin ku ci community to define again because the kiri hagman ajak na cha robe choy mo bor wan kwan ken dinaun yet pan jeng ti ga che mo bor community kiri ya aya aya ne ti ni cho ja dulwe ni mo bor kan community kiri ya garang na alwele na la cho tu
kulwel anything about panbor kulwel du lwel gen ingwa to community area afa kala ke ina jaga nge ku kin ku palpen jo fa kalwel because element ke pye ka ke ya tu ti ji no yi kalwel ko aken pye inja jonya le kichani jonya ke ya korba yi inge an ya 10-25 man kwari ya te lo ku lekin cha korba jonya le ke piet karba ba jaw ke karba jaw ku ke ba mar ba ka ku garang having a vision ye gam ka ye ke piet especially achira anti kan chikde ka raj pinum ke rane jam ku le ye ni na ja ku garang werwai rane ku chaklo chak 1 million people chak post and you believe in that, you are doing a right thing. Don't ever give up. okay thank you No, don't ever give up because yen akin ki ki ko lwele ke ay lwele yen society en a good chaka en an eating. I'm always baring in palpin and go to the journalism and a yare okay boluman and a yare boluman tina. Namia kulkan berara and akuma. Namia kulkan bera division is Namia kulkan berara anungu. Ane jal yeta na jala na la lomba bela pie na la ka lomba ben chwa la ara na ba ye na jala yeta ya jala yeta me ja yeta ko chin me ja yeta ko chin. Do you know what I do? I care less about how they think. What I care much is that na non ke lew ka balwel na ye ke chatu et ka ba yo ku le ka chatu et ko kin kin good ne ko dina good ja ku kenen ka chuwa mar mane today yo dedication kenen ka chuwa mar kwal ma nyangon chen ben america tene daman wan bi ma nyang dwai yen yan dictora jag tol ke chal to ma nyang malay and I apologize for that meaningful hmm kwal cha bi yo kwal ma nyang go le na to men pan bor uli a chol nga go le wen dana wa go le na ye ur dan nyo ti ja e question jirgin ka be okay kuna kan ye wan jinin kuna man yen yin ke wadu be ber man yen wer me alwele na chuk lo ku chuk ton wong chuk dom toni wang nom me ko chuk kelel be jalla tor ko ton undi alwele ku chuk to ma tur to na nyil na la to ma le chuk ji alwele yini unu to ni ro do kwal de tong ton alwele bat to rane che gwang nom rande to rane num gwang ngeto ami ya ja alwele wote ya jang deng yang ko gamwe keden wan in mu kamera yo ko min wan fa ben ka kuma yen ki ki dial tin ke yen to ti bi nyen me kemo yo ga wote me me ja ja kera enge piri jenge right enge ki kola yeah I agree that is why I'm here today with you case close if there in ba jal ben so bay in ba bay so chod but in so ba jal kidi na kere yemane yen le ki ina ja yen ben yen che ro interrupt u che do lo pa tanam eman de yen wo our leaders here in the United States they can an issue yin ku ni ro ki mati yung ilo korba day one ban che kere mati kana ba ye banye only two choice tong aba jing aba jaben cholo kulden yeah kini jal palpin banye you know only two things in ba invited kulden jal ku polo gane ya yeah win invited either palakiti but there are a lot of work because academic is all don't community teaching academic with support so there are elements that make this community dissipate that element ke ga lu break down here can be education but if there should be such a thing because it's move no we are here to so uplift we are here to yeah uplift everyone I believe ne de kan wel mana good thing ku ta tin ga ka ba pol ga ka chan nge ga ken ke al karang yeah na ba so ditora jal we do na kelwe dube tem ko janga jo tul conclusion de ba ja ba dictor bele to ko na ben guri man to ka ci beto gala ay to garang da in ba jal ben town hall ten lan wan jel alo till why at 5 a.m. so here ka 11 now it's a minute to 11 so ditora jak we are jak watch yen wa beto kan wara kelwel ba kan ba luimi aya awal tawal we copying garanga cha le garanga ka important a cha bay ina jak da ka yen ero you a victim ran dong youth can now support the community ku no kuriyar pionde example example lai kuriyar pionde a chen ga de no kwan chok bay
ke pya kin garang war pya chalwe le ke kun ka bale ada young people out there ke kwan mun chu ka yi lo kwan mun chu ka cheriak vision to kran yen vision kwa cha David Ajaga chalwe vision chu kwai yen ke riak ku ka yi vision to ran ji to ko kero ken ga chol division division e vision che ta ga jero a che ba ya to ke ne ko ri ho ke ne na kwan ga du chu ke dia ga dirot jeng an yar ran che tem ku ka che jeng pin num the one love winners còn cái đó là cứ còn ter na lo ku liệp kulum du mading ka lo la wona nge ya tat na che dir mi ha ka lo la ke hotel la ta ti na le pere to ko ni ka lo ka tat chai ene ka ni oble lo mading oh yelo no e ke tonga lo la ka wu ke tong o ke ka wu ka to na mi ha che dir ka lo ke na kir ka de to chen ja la winning ta ti ke ha ko ba lo le ke ja ka ni ara winning so ku ko bra lo na na ku dun kwan chu yo ke chak lo support ku mo tin du pal abedi ke la ba jal mar ko ko ke kwer cha lo len ke dia mi pyo de ban ya John Grant ku ke ye ke pyo dia wa cha la we nye ku ni wen ka ban du tin wa lo ro cha ka wer ne ro ku ka pya bi nga lo ke de ku na lo man ke du ki ni aran de ko abalo ba we cái chi gọi rồi quay mà nè coi rồi bao nhiêu chỉ có thiệp rồi chỉ có non competition là khi nào lúc cái lùi computer nó run cái loại đấy run nè con cái run ăn chỉ cái này lối run ăn cái gì này diệt pda cái này là hiện pursa là bán men đã bay nhau là khi nào Iran bán chính cái lùi computer cái gì là bay mất men chỉ lùi computer cái gì là bao là tan pin alo pin piu chả để alo bali ho cái này bên này community đại chín in John Garang aya nó là chỉ lối en ka ya association kwa chi kai lui anai run to banyal ke banyalo ra chi ka lui compete ka ko ko chi cha ga banya run kwa chi cha we so wai rio kwa chi kan ke jiang kwa chi ne jiang ter ala ba lo ka chi jiang ter ke jiang wat ne cheng da a chi cheng da ke chi ban Victoria ma do tem ya in garang in be ben ya ta the next week na ya be dictora jak be law kwan lui ko ke community a lo ke invited there. I think what the nang show ajak and watch Louis Biden one agencies. Who can ben walk ajak Louis a member of the community. Kwanang the tin ben walk out because problem association tingmana good man any chala jam garang ka association our communities are not benefiting from what association are getting in Australia, for example. They are not benefiting from it because why? Because the priorities can actually registered to international organization, actually registered to non-profit organization based in with the non-profit organization commission. Tax deductible majority of them. Yen achira anun lebuka kwany uka kabana ya achievable things pan kawaja miyo jiran lime ko kwa achilim ko because ran bena kor priority when ben dil jam ke ben ping yen ke benyititi ku benyititi bi jal ko ntango na cha commissioner ba yi jal pinga ne ben bor wala ne ben tui wala ne ben nyarwa wala ne ben bargazal. What is that going to help me? Mabi yibanye balang so can it show up ben in next week. So one bu wadi yuer ke ba mar yi ne kin garang ko ko ba pyo par e ban chul de nga jam ke lele nang pyo che pol che mam a cha na ka nang pyo run mem kin chiro chot tele te pe so na no ke du ne chata ba kon bai ke ya le ko ne ke ya lo na cha ka chen le ka che chen ke yen ke luya support yi ko cha o ke chin ya ke loy na cha ran tu cha ko ran tu rir chi ko ji ku chi ran tu chi le ku le ke ne ka pya kin chi loy du loy ko an de ba ya chu bo pol en ke le ba le ran da ping ku ran chi wa na garang we yin ka chi yin we ko an chu bo pol nang pyo chu bo pol a chan ko a chi be ko ji a chi bo pol lo ku twen ku en ke ga la wen ba na jak le we ko ke loy gam luon ka chi gam kwen ke ran tung chin pi de ya war abran tung da ba ko ni runda ku en ke la ba mari na jak tai me lo ya pro en ke cheng da wai ro mon ya ko wai je ko wa ko dom wi chali
Kida ya frozen mabira ga ko yinke kida ya frozen so I can unmute you ko yong chiende. Mabir pinga? Yeah, mabir pinga lekin ke computer ya frozen na ka cha ba refresh lan bera lew. Yep, ku cho lu ra dan mute to kuma biur. Try to unmute yourself, ma biur. Ya, we chaka ba mozo coach ko. Taban ye ni jam pe da red ko cha ni aran til lo follow min dia. Ba da ke pe da red dit. Ye we chaka din cha do la in ran cha jang. Ajang duany ajak ku jala in ajak deng chen ko we. E ke pe da ke dia da. Yan walk ability benefit wa youth. Because of this thing na you ku ke kwa chu ka chi ka mana. Ko wa be kano ku you lom tin kwa pe dia da. An dupa di ende to outside tenia da lo encourage chana go ko ken guel peti ka lel bu ko pancho ka pet ku bo ko elo ya pet chema no ka jwi ne cha ka lel about his school ke ku gi ko ku kwanya e ke pet ari da wa ka go ka le ari ku ko chi dupa di en youth outside ku sa su ne niske ka ja ka aja ka ti ja ri jite biru ger ya nen ke yan pandan junub ti mana kala rutin ne akor wa dupa tin chana go woka bi chenya bu be ya chenya ka bu be pa dan junu ko pia da du ka che ka bu ya loy so ale ke ba do we ga chin di de balwe so thank you No mabir ga rere no. anto ata pin Uganda man to Thank you. Kampala Okay. Ko chirwe ka ke ben ke doctor ko ke chirwe ka ke ben ke doctor Jack ku ka dia ke le ran we pyanga pya ko ya ke pinge ke ben pa na ir to ka America ake ci gum en pito we laki mantine wenang tenin rantin aya lemi to Kenya kolon kula we ku ke cholma dodo we kin chama avocado ken bread chan ba 5 shilling bala lom kuluma avocado ku bar ku nwai ku yene cham ke yene yekin we nang yeah opportunities that you have to take advantage biran we nothing more yeah nothing more ki wan war Africa ko boka geria ku kaleri ne alan to ke yen ka rian to ke ka telefon mu kira ana pio kan pin ku le yen ka cha to ka cha ra cha ba ke nya bala lo kan ni pio yeah pin ku le okay ye ke tien ngu time take example man tine time ya ko ke dai we ke Facebook lo mwana wa every yeah week lo mwana wa yeah every week or YouTube page anan ka ye ke chama na kan academy choose topic dun kor ba ni ye 1 hour lume every week ai yen ku we YouTube can be a very good resources for you to learn na lo ben mi yeah akula le week one week di legalo ke yenin kinang ke chiro war kiran ki korbilwer ku le kanan ko chilo yer anan ko chilo yer ki wur wo wana jang to ne ka kwon galem kwon ke boko wo Africa ka ke gol wo ke loy pan ka waja and it when I started working here so ke to ke ne kor ba lum e ke pya da reta ko le ku ko chirwe ke ka ke yen ke kor kiran we ki bilo indol ku le kanan ko chilo into a lucky place wo wo chi dong ko ya lucky generation which are unlucky. So be yeah inspired, be hopeful, and everything will be okay. So Dr. Jalwe do not get En so in challenge ma biur a gao. E war piat ku ki parliament da dai man ma biur. E kin kan bana no man bana gir. Le kin ki ya ni ka kori pyo yen ka yi yo. Na me a chen men kor to kul che to kul yo. A chana kor to kul ku cha gami pyo ku me dale bela tyo piat. Ale brande cholen. Alenda. Ala bu ndu ni skul chwar fin. Ka cha gum yen ka i chorir in ma biur so we ko to we ti ni ku penyeria ku dunu pa chin win bel bentin ku we gum ku ta de yeran we ke men ke to ge ku ko ka ge ra gum we dal bu ga do ke lum ke man do ke lum ke ye mar dum ye nga ye pyo kan pin ku ke lo yi to gi ma biur ka yi nyai yu ke pya a kam gumin yi gum ku ni in benang kul du bin ke du lo ne ya du en ka la balakin ya cái cha giáo lưỡi là cái việc gắn cho mi nhiều quá cái lùi coding cha cái tiếng Facebook nhận qua tiếng ấy cho à giá cái bia cái chỗ qua đi là chỗ đủ giang đến chẳng có phê cho cái bia như thì à lùi coding
kumetele jor Uganda on men en kanong junub games mane ai chege jor Uganda e cholwa le bi ku Facebook yon ku jol ben e bi ku on twen an yep article or about the man that e cholwa ku ke pitch. By the way, he taught himself and he's now absolutely in the USA building in the there. US so can yin can be wo encourage do ka time don't spend a ka his Snapchat because na la wona dian liu kini rai ko kar len chen wona dian kai ko kar so cái level level so in chale ku in chale in David cái level loy le ka at ba ku cho da ba organize cho bin ka ba ka ram thi ku bi question bi ka ba bi ka thi ku ka answer en ka la request Especially because in Bacho and Bay because but especially area career choice in a jack and when because yen ke any technical know-how to school winter pan Africa kemane Kenya ku Uganda and example war kemane computer packages man to okay very expensive and along with absolutely ka winter ke semester to bitene kemane coding ku language le kemane mi je HTML ka de ko ka kin lo HTML5 ko ka kin chan ko win to gunga mi kilo into Java ko win lo Python or ko win lo other high skill languages are yep really namin ko because I can access to that tanke nin yes is okay and access but namin ko absolutely beke leke ku lo okay ke man ne chan ba website ba bil ku ba gole ke Yeah. man dream weber ku ba ni ki mana de yene dream weber bi nyote source code when binato ba syntax ba ke data to build that maka date ai ba date ku bara pio Yeah. you can learn that you can learn that I think I'll bring you on next time. Could we talk, especially in area of technology, with your career choices? Uh, Okay. business, business management ka chala yo ko ran ban ku ka ya lo war ku la we okay business management man tin kan digital marketing na keen Yeah. understanding of what a digital marketing is, then you will not even ku digital marketing man akiran chele ke digital marketing, the master of digital marketing man Facebook and I could absolutely na knowledge of digital marketing ke yen akin ke luba lo you can have a diploma in Kenya, yes, but what is a practical aspect of the digital marketing ka kebe na ben wo ke dil jam tongalangalit ku jal ku ke bay ke ram tine so absolutely so okay fikir mo you Okay. we have a good Yeah, no ka balwela eh like balon anong point du ni chalwela about anong point I mentioned ni about what youth romana like ka you could use man chamare en man dia nong smartphone mana ka ya mm, chol ngem e balon social media which is mhm, not the case. So anong it ni chalwela bu side chances bu ka utilize like balon YouTube, you watch mm, some productive things in case instead of just going on Facebook and you do those things. mm, So a point where that it could be by ango to carbon ko chiren to outside any other like any man chairman balule any man and ran could no career in penetration testing. So and mm. kid by allo man kuno kor by allo ya you chairman ku ngote to cool such chances you can use by allo on internet you find something productive thing then by allo on social media you just do other things. Yeah, and the end opportunity to kuto you know utilize a bit. So Akurbu social media, I encourage the youth outside there. Be the near use of it. Yeah, the man look at we roll we had a chain londe can internet could talk in the buyer Louis such a capture cabin knowledge you that do. So I could be other can and point that I will. For example, and on social media most of the time, but a long time can be allowing it. No courses on Udemy on other things, learning my own thing. So I'll never let youth outside there. Good na Yeah, yutu mi go jal yu ke yende yake lum Khan Academy anang high yeah, level Khan Academy free anang de chol ko yeah, tera. What do you need there ake accreditation, what do you need a technical yeah, skill, and when you are able to get that correct. technical skill ke yen Yeah, majority of what is given by Khan Academy
Actually, I can call you in a tenement in Africa because these are high level. Because cake, they are getting the benefit back, so they are actually there to serve their customers with all these educational materials. So good teachings. You are shown the practical aspect of what you can do. Korbaya website, you will learn it there. Korbaya banang coding, when we understand, you will learn it there. So where in you have to take advantage of all this, right? And Dr. Ajak, right? Yeah. Yeah. Hey, What it took in challenge ma biur ke chai David Wele gwer piat. You don't need a certificate but you can for you to build a website. Accord with you. Now if you know how to build the website now you write a just one day all fiber. This freelance ka. And someone could will pay you dollars and you charge what you want. Actually I'm thing. Because so a chan bang hong dadu money can you no way smartphone. Give an example, I learned HTML on my mobile. That's how I learned HTML. I want to bet was CSS by Martin telephone. Computer a Python. The change and we are always learning. Python 2.7. Now I have to learn 3.7 chanien syntax kaya change so we learn on mobile. So now no mobile you can learn coding. Apps app coding. So in challenge cái chuyện đây của cấp chặt bé cái bi cái này quân cái nó có số chia cả em mình năng live coi lui được cái giá in Iran chỉ mà biểu bí cha trên cái đuôn nó cái gì lôi rồi phép bài cái chia time nó chia đi à quên cả à bên đi cái mình nó đó thì khác là cái đi Akoy anaran akoy yol ton in I will bring you on next time. I will make sure that you are there. Akoy I'm a civil engineer technician in Juba. I would love to be part of the next show. I will do that. I will make sure you are part of it. So yeah, up at the mabir jal ko mo ka Uganda ku te tiang coronavirus ka, right? Yeah. Victoria in Bajal, thank you so much. Watch the one to the Alcomo, Jack and good night. What would you be you? Watch 3 hours and 37 minutes. Ekapia da jang da ke to we win ke in kin go jal we ko ke pin ke wa cha jam to ngeng ke che na da wo che lo to ngeng then we will try to come back ki wa cha jam to ngeng we ko materials za to kawaja kana to material to kawaja ke then ki den what we were doing a educational video cái educational video yen ke chol tong du yin yen ke da nie bran pio yen ke da nie bran pio ku ka chi ko cha lu le na lo jeng da tv ke lo ke predicting yong be ben ran tuen ora lo ke jam ke be ben tuen so ke to intention da man en wo jam e be mit e be ko ke mit walk ku ko benang at least benang communication ago ku nie bo pio ku binang ko kun ache non ki nyut ku we because ka jenga ya ko la ko lo ache it was not academic show chiman chen ko chelwel e ke chol chen ku jala pir ku ka won ko bu ke det yen e kene ke ko ku yen ke ko ku ba ping ku yen ke ko ku be binang understanding next time ya what the ajbo be ben la ben I will make sure that Dr. Ajak come in could be what jam what jam ka gi pir ba etne ya ku chimane diare ya where do what is there chimane women group we diar bara min baby shower ku fundraising ke we jala money yongo benefits of women group when yen we jam ke chimane ye we jam parenting ku jala ko nanga pia kunga ke we so kene bane ya we ko ke jam epe ja kene community chin journalistic approach na ye kri journalism ka lo et dnt ka kai community ka lo e pet dien lo ane jam ka ne ajak ku Dr. Ajak ke jam ke Dr. Ajak wo ke jam ko individual
members of your community. Nano ran Churiopio, Malek. Look at the Nebu Nanga Pico Inja Lake Dictor now. Hey, anyway, you can lake who attack a moth, watch a corate, Hebu Nangdor, and now get away. You can look in your calculator, a work of Lula Malay. So, Inja Lake David, thank you. Lord, you want to well on pep, thank you. Có quán chơi cái ai chơi là cái gọi cái đầu là cái lo cái số cái gì có con nó phải là số lo ya. Yeah, no, community pet. I think I was just moved by the level of unity and love in that Angela Roman Lekin Kole Jong Mabogan. I was the community that people should be proud of. And absolutely. It's a very great community that people should be proud of. A community pet. I Jalo de Lekin. When ati ting ati nang ke lo na ati ku chirunyi ukene akere ati arunyi ke yen ku men ku yu mi mo so ajinde de yugura ati ya le kamo wa ber du we ko ka a good ko ka ati ya ke cholo yo ke ka le always ku le we na nong te gem ko ka ati en man ko ya ati ate ne ale bi to be kubuya jam biran ko alwel jang da chirantam baran ko ati to kulela bara ati adu gorono ye yomo bo chiam cái gì đó mang phiếu gì các bạn nó quá bye good night bye bye ro cha ke le che we ba ja wen din to chan cha go cha go de chan cha bi abot din yan kol ku ba jal dor ku Kai kubaten wana makubaten Kai kubaten wana makubaten Nal kuitela ikupyu ikumit kwa medapanda Nal kuikoilwa ikupyu ikumit kwa medapanda Nal kuitela ikupyu ikumit kwa medapanda Nal kuikoilwa ikupyu ikumit kwa medapanda Nyan kai pyo manzio pipirangi Yo wana mako pyo manzio pigarangi Yaga na wiji yoga chul ong yin ga ong yin Yaga na wiji yoga chul ong yin ga ong yin Yaga kwe yoga chul kalim Thank you, brother. Ako ye tadi Seattle man tangin. They are kato you kacha dia Africa. They are to mama and everybody. Thank you, my friend Laglat.
What music? Tag leng pandai kopi wagaloy. Yen show ku korba wo YouTube ya ka me na to YouTube ya live YouTube ya. Ale bala yo ale tiken to weten. Bala yo ajan den Chiengkou. YouTube. Kan woje. Ur kanang partin ur kanang loy. Ur kanang loy ur kanang par. Ur kanang partin ur kanang loy. Ur kanang partin ur kanang loy. Nalam yak gol wak yen dom man ranchul balay kopi de day piondo. Palay kopi de day piondo. Inangode in belang oh. Inangode in belang bay. Not go by the warwalk. Not go by the warwalk. Big banana don't look like it. Big Sudan don't look like it. Baba Jabil ke awe ka no ma chot bilio mag bil la chang wong bilio mag wora jola de bie mag da de dia le chola bie mag na ya be kwa yo le bie ya we kang du chot bilio ai wata mam bil la chang wong bilio don na nong dang lu chot bilio wo penye dang bo lu bang la na chot bilio abagaya ki awe kang no chot bilio ai watamam bilachi Yen we chakele wa bijal ban yuk ngale ko we kam la te lo ya du. Bye bye. Ana jan den Chiengkou we chakele.